madume ke mofeng ona le yena a tšee a fe wena bele ka motsheditši wa SKFM roka madume ya kgotso šiaohleng. Ntate Moruta ga ke go tame ke leboge ge modimo a ile a re lota go tlogeng maloba re buile le golle re gahlana gape a ke dumediše magoši a gabo rena ke dumediše mangaka baruti ba porofeta mangaka a setšo ke be ke leboge ke bone ge ba beya mmagorena ka mola ke ka phokwane ne Ka Phokwane ka phokwane ya. re mo lebogele mmagorena modimo a mo fe maatla a mo lote a mo okeletše matšatši a bophelo a mo šireletše naga phokwane e atlege ke mo lebogiše ke be ke ratile gore ke tla fihla fela ke ile ka palela ke go fihla ke no re ke no iša mantšu a mabotse a gore re a leboga ke tamiše balli ba ba lego fa ke a le tamiša bagešo re leboga ge le tlile ntate Moruta ge ke ntše ke no ba ke le kua gae go fela go e tla bomme ba bangwe ba bagolo ba bontšha gore ngaka Moremi re kgopela ge le le mola radiong le feleng le re lemoša tše dingwe ke ba botšiša gore ke tša mohuta mang ba reng ke lefeleng le ba le dithopiki tše pedi tše tharo pele le ka tla la thoma la bolela le balli ya ka ba ke botšiša mme ola ke re ke efe topic ye o nyakang gore re bolele ka yona ya mathomo mme ola bolela ka gore re bolaya ke go šoma mara tšhelete ga e kgone go ka dula go rena a botšiša gore tšhelete e dira ke eng gore se ke a dula go rena ka be ke mmotša ke re lebaka la tšhelete le dira ke dilo tše dintšhi ntate Moruta go ne le batho ba ba šomang ka thata fela ga ba bone nto ba e berekelang e se ka taba gore motho ga a bereke o šoma ka thata mmerekong ebile ba go bona o le sekgwari bothata bo bogolo e ba gore ge kgwedi e fela ga o sege ebile ga o thabe ga o fele pelo gore e fela neng ka lebaka la gore tšhelete o e berekelang e palela le ko go no fetša le ge e ka ba matšatši a mahlano 5 days e le mo go wena batho ba gabo rena ba swanetše ba kwešiše se sengwe tšhelete e na le bokotsi gobane nka no re e lwaega moroba batho ba bantši ba ba eteletše pele ba ba bethile ka moleko wa tšhelete bangwe ba ba dirile gore ba tsene ka gare ga dikoloto bangwe ba ba dirile gore ntate Moruta ge tšhelete e fihla go bona e phatlalle ge motho a kgopela tšhelete ba no mofa go na le batho ba ba berekileng ka tšhelete gore nto ngwe le nngwe e leng gore e atla e nyakana le tšhelete ge e fihla mo go yena e ntšhe ge o le motho Moruta ge o nyaka go ba le tšwelopele o swanetše o be le plan and-e ntho e seng ka gare ga plan o swanetše gore o seke wa e dira ka nako eo go na le batho ba bangwe Moruta ba ba rometše ka dithokolosi go na le batho ba bangwe ba ba berekile ka gore tšhelete e ba rone go na le batho ba ba ileng ba kgopela tšhelete go batho ba ba berekileng gore ge tšhelete e fihla mo go bona e phatlalle gore ba kgone go lwa le basadi ba bona go na le banna ba e leng gore ba ile mešomong ntate Moruta kua mešomong a bane lekgeswa la mmereko ke bolela ka basadi go ba dinyatsi ya mekaola ga e gona lebaka le legolo ke gore batho ba modimo ba berekilwe ge tšhelete e thoma e fihla go yena a change 100 ranta e fedile a sa tseba re o dirileng ka yona ka lebaka la gore o apešitše leswiswi o apešitše gore ge tšhelete e fihla mo go yena a reke le dilo tše di seng bohlokwa gore a ka di reka go na le batho ba e leng gore ntate Moruta ba ba berekile ba bereka ke yona mekaola gore ge tšhelete e tsena monna le ba lelapa la gagwe ge tšhelete e tsena monna a tšea tšhelete ka moka a e fe mmeo mme wa itšea ye go bapala ka yona dikarata goba a itšee a ye go reka tšela le tšela tše e leng gore ga di bohlokwa gore motho wa mme a ka di reka
go na le bontate ba e leng gore ba ba berekile gore ge ba thoma ba swara tšhelete ba ye go nyaka bagwera mogwera o no tla fela gore tšhelete santse re enwe re e fetše ga le ge e fela wa šutha iya ga a nyako tseba gore monna o ne society ga a nyako tseba gore monna o ne bana ga a nyako tseba gore monna o ngwana gage sekolong ga a nyako tseba a ba nyako tseba selo go phethega toka ya bona ene go kweša botlhoko ka lebaka la gore mosadi o mo gae o godiša bana ge kgwedi fela o tsamaya tsena ka mo malapeng a kgopela maupi ge kgwedi fela mosadi o tsamaya sa tsebe gore a ka dira eng ka lebaka la gore lapa ka bolona le nyaka tšhelete gore le kgone go ka ba le kgolo le gore bana ba gole ba nyaka tšhelete so batho ba bantšhi ntate moruta ba ba berekile ka tšhelete bokotsi bo bogolo bjale ke bo go potšišo nngwe be ke e botšiša ke mme a no ba tlile mola re moroka ke nyaka go tseba bokotsi a re bokotsi ba gore monna goba mosadi a tsentšhe nyatsi ka gare ga kamora ye monna wa motse le mosadi wa motse ba robalang ka go yona taba yeo e na le bokotsi ebile e ne le go hlola lehu ka gare gopola gore morota go na le basadi ba ba reng ga ba etla go ntate morota ba lebelelang gore morota ke mang morota o neng ra re ge o le monna o tšea mosadi a dula ka gabo o motšiša ka ga gago a bona kamera e botse o nagana gore yena o naganang ka mogopolong a nagane gore lo tše e ka ba tša gage mpete o gobaditše batho ba bantši o hloletše basadi mathata gore ba luze ke gore ba se ka tlo ba sa ba le dikwi for balekane ba bona go ne mašata ka gae a ba tsebe gore a tswa kae go ne bothata ba go ngallana ka gae a ba tsebe gore go tswa kae go ne le dikgapolo tše dingwe morotago o ka kwa ba botjana mantso o kgone kwa re batho ba ba botjana mantso a mang a botlhoko mo e leng gore o kgona go kwešiša gore le ge ba ka swarelana go sasa o mongwe a gopola mantso ale go tlo ba boima gore a bone o ka re motho ke monna ka goba ke mosadi bophelo bo boele sekeng go iša peleng so mpete ge ba ka go bereka ka ona nto mathomo ke gore o ka bajwa ya bobedi ke gore o ka palela ko go tsenela mapae go robala ko boetee le mogala wa gago ya boraro ke gore ba ka go golofatša le go go golofatša ye nngwe ke gore o ka ba ka gare ga bothata bo bogolo mo e leng gore o le motho wa mme o ka bona matšatši o sa eme o le motho wa mme o ka ba le bothata bo bogolo ba gore ge o ka re o teketla le mogala bo wa tla wa ba le peine nngwe e leng gore ga e eme mo go wena o ka ba le bothata ba gore o ka thoma go fetela ke bana o ka ba le bothata ba gore o ka lahlegela ke mogopolo o ka ba le bothata ba gore o ka bona monna o bua le ka motho o mobe goba o ka feleletša e le gore wa tepolaya ka lebaka la nto ba e beileng mo mpeteng re gopole gore motho o e leng gore morota o tla ka ga gago o bereka mpete wa gago sa mathomo ke gore ga a bereka mpeto o nyaka gore wena o be monna wa gage mosadi wa e kae go ra gore santse a sepele ene go sepela ke tsela tše pedi ba ka sepela ka gore ba go rie gore o ngale ka gae goba ba ka go betha ka gore mosadi wa gago a hlokofale re le banna re kgona go tlholla basadi ba rena mahu re sa nagane gore go tla ba jalo o robadiša mosadi ka gare ga kamora ya mosadi wa gago ge o tsoga go sasa o ya mmerekong mosadi o la o šala tšea diaparo tša mosadi wa gago a di iša ngakeng ye e leng gore e bereka ka dilo tše di seleng a di bereke tene ga a fetša go di bereka mosadi wa gago o thoma go itemogela go tšwa difola o kry-a nako nngwe setho sa gage se thoma go ba le dišo nako nngwe a thoma go ba le dikutu nako nngwe a thoma go ba le smele se seng se e leng gore ga se right mosadi a ba tepotšiše gore ga botse go senyegile kae gante ga gone mosadi a seng ka tsamaya a ya ka kua ntle a ya go seleka bothata ebile gore o tsentšhitše motho ka mo wa motshepa go na le diaparo tša mosadi wa gago ka
go tšea motho o mo tsentšhe ka gare ga kamora mo go robalang mosadi wa gago go kotsi. Gopola gore kamora ya mosadi wa gago o kgone go robala le ngwana gago. If motho o beile dilo tša gage mola tša gore mpete o tlo robale ke yena a nnoši, if le ne le ngwana lesea go diragalang ka ngwanola ga e ya go tšea boamo ba ditlhare tše di beilweng fale tše e leng gore ke tše kotsi tša gore di nyaka go gobatša mmage. Basadi ba bantši ba tlhokofetše ge re bolela so, ene banna ba bona ba blame batho. Mara ge ke bolela so go ne monno a theeditšeng radio a tsebang gore o dirileng. Kgopolo ya gage ya boa gore ke ile ka tšea lenaba ka le tliša ka gae. Go ne le bana ba e leng gore ge re bolela so ba re ntwe tate o ile a e dira goba ntwe mme o ile a e dira, a tšiša monna ka gare ga kamora ya ntlo ye e leng gore ke ya tate. Batho ba sepetše re bolela so moruta. So ge e le gore o monna wa te tseba gore o ile wa ba ka gare ga kotsi e so, goba o mosadi o ile wa ba ka gare ga kotsi e so wa kry-a e le gore monna gago o ile a tliša motho ka fao, nketele go sasa ke swere taelo ye e leng gore ke ya go thuša batho ba e leng gore ba ba berekile ka tsela eo. Malapa a mantši goba ke re dipoleke tše dintši go ka di lebelela matšatšing a bolekgono, banna ba lla ba rabane basadi, basadi ba lla ba re gabane banna, mara batho ba ba palela ko go gahlana go no botsana fela gore re a ratana. Lebaka ke gore banna ba bangwe ba tšwa ka gare ga di-relationship tše e leng gore ga ba tšwa gabotse. Ba bangwe ba tšwele ka lebaka la go rakiwa ga dihlare, ba bangwe ba tšwele ka lebaka la diphoso tše ba beng ba di dira ba di direla balekane ba bona, ba bangwe ba tšwele ka lebaka la gore ba sentše mo ba tšwang. So go amogela motho o bo o mo tšea o mo tšiše ka gare ga ntlo ye e leng gore ke ya bana ba gago le monna wa gago, go ka tlholela monna wa gago bothata. O tlile le monna o mo tlogetše ka mo ntlong, o mosadi o sepetše o ile mmerekong, o tšea borogo ba monno wa go bo bereka gore monno ka mo a se ka hlwa sa gata. Wena o le mosadi o bone monno o bua le ka motho o mobe, o be o bue gape ba bereke le gore monno dikere sa hlodi sa go ga gabotse, monno go pale ba mo tswalele go ne banna ba ba tswaletšeng ya ba tipotšiša gore mara why ke sa le moswa, mara go a pala gore ke be monna ke kgotsofatše mosadi. A go ne nto kotsi ntate Morotana go swana le pain ya gore o le monna o palelwe ko go kgotsofatša mosadi. Ene ge mosadi ga a ka re Moroka a ke kgotsofale, jwale ka banna re ne go tšea gore mosadi o nrogile, jwale ka banna re ne go tšea gore mosadi go ne mo a tšwang a kry-ile megoma go hlagola go feta ya ba bangwe, and then ga re nagane gore go ka no ba go ne le se sengwe se se sepetšeng se se dirang gore mosadi wa gešo a se ka hlwa sa kgotsofala. ene mara nneteng le wena go ka te tlhokomela o tlo hwetša gore man mo go nna go fokotšegile se sengwe. Yeah, so ke nyaka go lokišana le taba tšeo. Pheko ya go hlatswa ka mora ke ne le yona, re na le pheko ya go hlatswa ka mora, e seng go reka tokološi, e seng go tloša leswiswi, e seng go tloša sepoko. Pheko ya go hlatswa ka mora ya motho e leng gore o ile a tla ka kamoreng ya gagwe e le motho wa monna goba mosadi a fihlileng ka tshenyo. Mpete wa monna le mosadi ge o ka robala ko mongwe motho go fedile ka ona. Batho ba bantši ba phela ba le ka gare ga dintwa ka lebaka la gore ka gare ga metse ya bona taulwana ya go tiphumola ge ba fetša ka digwara, o kry-a e šetše e phumotše monno le basadi ba 10 or 20 ka mogare ga kamora eo. Wena o reng kamore ke ya gago, o kry-a o le wa bo 21 le berekiša ntho e one. Ka nako eo ebile o kry-ile gore monno a ne tlhokomelo, mosadi o mongwe a nyakang kamore ba gaga ba tšee toulo la ye go le bereka ka yone. Magagešo phafogang lefatshe le go boima mo go lona, ene batho o ka no ratana le bona, se ba bantši ba tlang ka lerato, ba bangwe ba tla ka diteko, ba bangwe ba tla ka mokgwa wa gore mo bophelong ba tle ba go tlišetše malwetši, ba bangwe ba tla ka teko ya gore mo bophelong ba tle ba go senyetše. Moruta, ke eng se se ka dirang monna
gore a ye go nyaka nyatsi ge ile gore mosadi wa gage o mo swara gabotse. Ke eng se se ka dirang gore mosadi a tlogele lapa la gage a ye go nyaka nyatsi e le gore monna wa gage o mo swara gabotse? Dilo tšeo ka moka ge o ka di lebelela di direga gona mo lefatsheng le re phela go lona. Ge o ka dipotšiša a nko re hwetša dikarabo gore bothata ke eng. Monna o kgona go bereka a rekela mosadi koloi, a mo agela dintlo, a mo agela di-business, a mo direla tšohle. Gwa se be le selo se e leng gore o shota ka sona. Mosadi a sepela ya ka ntle a ya go nyaka nyatsi. Rekela mosadi founu, a tšea yona founu ela a ya go founela nyatsi e nngwe. Wa rekela monna founu, a tšea yona founu ela monna o mo reketšeng a ya go bolela le mosadi o mongwe. Wa rekela monna koloi, a tšea koloi ela ya mosading o mongwe ka yona. Wa rekela mosadi koloi, a tšea yona koloi ela ya monneng ka yona. Wa aga ntlo, Gwa tsena monna o mongwe. gwa tsena monna o mongwe. Wa aga ntlo, o le monna, gwa tsena monna o mongwe ka mogare ga yona. Ke dilo tše re phelang le tšona. Dilo tše di na le bokotsi ka lebaka la gore go ne banna ba e leng gore le kgolle ba swerwe ka lebaka lang, ka lebaka la dilo tšona dilo tša go swana le tše. So magagešo ke no bona gore ke no ria taelo ye re e bitsang gore ke search ya go searcha gore ka mogare ga kamera ye go tlamang. Ga go ka tsena motho wo e leng gore o tlile ka tša gage ka mogare ga kamera ye, gore bagešo no swarega no kry-a gala ka mogare ga kamora, a tla ba botse monga motse gore gabotse ka mobe ke dirang. Ka lebaka la gore kamora ya monna le mosadi le ge le tsebe la nyalana le no ba le ntšhetšane magadi, magagešo ya hlomphiwa. Kamora ya mma go bana ba gago e ya hlomphiwa. Ga se e leng gore o le motho swantse o no tsamaya o bapala o ya kua le kua. Lerato le bolaile batho, lerato le phedišitše batho. Potšišo ke gore moruta, motho a theeditšeng radio le wa re bogetšeng a le kgole la kgauswi ka gare ga lerato la gage o bona eng yena, Ke go jwang. go jwang. Dilo tše dingwe ntate moruta o ka se re o tlo emela gore o tla di biletša family meeting. Ge e le gore go tlile basadi ba 10 ba berekile mpeto, family meeting e tlo go thuša kang? Yemelela, yemelela. Wa tseba Moroka, o nkgopotša story se sengwe ke se kwele. Ya, Mogala bo mongwe a re mosadi wa ka o tsene ke taba ya bonyatsi. ya, O ile a re ga e tšwa a ile o tsamaya diphopholetša mekaka le yena a hwetša gore ba itile yena pele go na le tšeo ba nyakang go ka mo dira tšona. O re le nna ke tšo fulela gole. ya, O dirile monno seflogo se sengwe ish, gape a re bona monno ge re bolela se o kitima di-doctor ya, batlogolo ba hlabirwa aowa ke ba bakang ba godile, ba godile ba re ba nyako ba gamola metsi ish, jale a se gona go mosenya ya pele na a ra wa kere o bapalela ka gaka ebile o nyako ntšha nna ka lapeng laka le nthwela e ile mpoefiša Moroka ka re ya Moruta ba bethilwe banna ba bantši, ba bethilwe basadi ba bantši. Jwale ka ngaka ya setšo ke bolela ka kgodu e tswang lerotseng ka dilo tše e leng gore ya di bona. Le di-doctor tša sekgowa ba kgona go bona, ke re o checka mosadi o bona gore mosadi o go senyegile kore like ga o lebelela o no kgona go bona gore mo a go sa loka selo. Ba kgona go foša ka bolwetši bo bongwe Moruta o kry-e le gore setho se sa mosadi ka moka se no tlala ka nthoso. Ba kgona go go foša ka moleko o mongwe o kry-e le gore setho sa monna se no jega gannyane 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 gannyane. Lefase le le kotsi go njwale ko re ge o le monna o ketima o tsena ka mo o e tswa tšatši le lengwe o tlo o tsena ka gare ga selaga, and selaga se e leng gore ga o tlo o tseba gore santse o tswe jwang, and gore o tswe ka gare ga selaga se go tlo nyakega tšhelete ye e seng gona ye e leng gore mosadi le bana ba gago ba e hloka. O le mosadi go tlo nyakega tšhelete e leng gore bana ba gago le monna gago ba e hloka. So dilo tše di so re na le ditaelo tše santseng re di berekiše ka lebaka la gore batho ba bantši Moruta ba e tseba nto ke e bolelang.
ba e tseba ntho e re e bolelang go tsama o tsena ka mo le ka mo a re sa tšhaba bolwetse fela re tšhaba le meleko re tšhaba le meleko malapa mantši bana ba sa tsebe gore ba ka bolela ba reng gobane ba makala mma go bona le papa go bona ba elwa mara ge o ka ba tšea wa ba bea mo wa ba botša re se bakwa keng ba ka se go botše o tlo no re ko wa re wo re kuo wo re kuo ge o ka gopola morota re ile ra ba lelapa le leng mo mme a re nna ke a tlogela tate a re mosadi a ka re lokiše ya tate a ba bolela gore banna mosadi ya ka banna go fitlhile bana ba bannyane mo go yena ke diemo tša go bontšha gore motho wa modimo o eteletše pele o eteletše pele ene motho ga a eteletše pele morota o tlhoka thušo ene gore a thušege o tlo bona e le kgale gore ke ka gare ga bothata bana ba bantšhi ba tepolaile basadi ba tepolaile banna ba tepolaile ba re ba tepolaela batho gore ba ba rata gore ga ba bako gore ba reng so go sasa ke a hlapiša mo magagešo go ba o e leng gore ba ile ba feleletša e le gore ba wela ka gare ga dikotsi tša go swana le tše then a batle re ba hlapiše re ba thušeng banna ba tšhabo phetha ditaelo basadi ba di phetha banna ba bantši ba tšhaba go phetha ditaelo mara basadi ba di phetha and then ge mosadi a ka hwetša miscarriage go a hlapa mosadi a nnoši go a swana miscarriage le suswi la gona le aparela mmago ngwana le papa go ngwana ba swanetše ba hlape bobedi ga bona so thokolosi ge e le gona e aparela mme le ntate santse ba e hlapele le ba babedi tšhelete ge e sa dule ka gae phethang ditaelo le ba babedi tšhelete e kgone le dulela so re tla kwa tša bosesi gore tšona di reng ke be ke nyako no ba ke no araba basadi fa gore basadi banna a re phafogeng a re te tlhokomeleng ene balekane ba bang ba rena ba eteletšwe pele gone monna o mongwe o ne kgona go dula le mosadi ya gagwanya kukuša wena bohloko a tseba ra go ne nte o ka e dirang go na le mosadi o e leng gore o kgona go dula le monna a tseba gore wena o le mosadi a go ne nte o ka e dirang ene gona mo o tsebe gore go ketima setlhare ga o tsebe nto a e tshepileng so ditaelo di gona bagalabe ge e le gore ka mogare ga lapa a go sane legoga la go kgotsofatša ke na le dipheko a batle ke tla ba fa tšona and nto nngwe ye e leng gore re fela re ignora ntate morota ke gore mosadi o kgona go felela ke dikwi maikutlo a gage a fele a se ka tlhwa sa nyaka monna mo go yena ntene basadi bao le bona re kgone ba thuše gobane banna ba bantši a ba kgone go dula fase ba nyakišiša ba fitlelela gore why mosadi oke le ge ke re ke a mokgwatha o sa hlwa a sa kgona go nkwa bjale ka monna gore o kgwatha ke monna ga ene nto ke e bolelang banna ba bantši a ba itšeele kgopolong e no ba gore mosadi o ngatela mapae ga a nyake ke tsena digwareng tšhemo re a inyaka mara tšhemo e re e nyakang tšhemo morota swantše o e hlagolele ba kwešiša ge e le mosadi a ka gata mapae go ne nto e leng gore ga ya moswara gabotse ene go ka re o le monna wa se kgone go dula fase wa bolela le yena wa nyakišiša gore ke eng nto e kgwathileng mosadi go fitlha mo o ka se tsogo kry-ile thušo go a baba ka nnete morago ka gore ngwana modimo a sa re jalo o tepeakanya gabotse o tlile go kwa gore o letša o ya kae a fo ko wena o setse o tia kati o ya kwa thoko iya nako nngwe mosadi o kgona gore no nna ke ready a re ye monna hlabirwa re go ko gore o hlabirwa na hlabirwa ga re wa mola go padile and then ga go padile o tla riang mosadi o thoma go kgotsa gore wa le mara ke tlo kgona bjang ka wena monna ko leso gape monna ke kgotsofala
then o thoma go loga leano la lešata la gore ya go no mo o tswang ba go kgotsofaditšeng a o tle ka leano le o le monna santse o be le leano wae mosadi wa ka nka palela ke go mo kgotsofatša nna ke letlhabirwa ke palelwa kae and then nna gaso ya ka ke tsamaye ko bona banna basadi ba le bona ba gešo a ba nyake go tšea banna ba ye go ba thuša morota taba legoga e palela bagalabe ba fela ba etla ba re moremi re nyaka taelo ela ya go nwa o bona mogalabe a ne 8 years o kgone go kwešiša gore no ka mola legoga le sa le gona kore taelo moroka ke ya goreng di ka ra dikuke goba mohlomong ke ya go godiša goba ke ya gore motho a tšee nako go diregang lena le tsona ka moka go diregang taelo tše ke neng le tsona ke ya gore monna a be le maatla a be le kgotlelelo a tšee nako mosadi a ba kgotsofala a re gopole gore ka gare ga thobalano mosadi o swanetše go kgotsofala a se monna a nnoši a swanetšeng go kgotsofala ke nnete wa ikwešiša go na le basadi ba bantši ba e leng gore ba ka gare ga malapa ba dutse le go lebane le bana le banna mara mosadi o a se nka kgotsofala go fitlelela mo e leng gore mosadi o re ke kgotsofetse gona go na le ba ebile ba sa go tsebeng ya go ne le ba e leng gore ebile a ba go be ke ya tseba go feta kae kae be ke dutse le bomme ba bangwe ba mpoditse taba mohuto mme o mongwe o nna ke no tloga ke no kgotsa ga ke itsebe nto eo ya lebaka ke re bjale ke gore ge re tsena ka gae re no tlhobola dibutsu ra di bea mola ra napara ra re a se ra loke squad so o ka se tsebe motho wa gago nako nngwe tephe nako ya go bapadiša motho wa gago bo mo tsebe gore mothoki wa ka ga kgotsofetse o so wa tseba morota ke nyaka go go botša nnete ne ene le bana santse ba itsebe wa bona lapa le e leng gore ka gare ga kamora ya mma le papa legoga le gona le tiile maatla a le ne le šata le pala ba re o mongwe re ile phoso ya gona e loka gone jwale a nke le ba le lešata wa no bona mosadi a tsoga ka lešata a robala ka lešata o ngwato o nyaka dipotwana motheo wa motse ya o nyaka dipotwana o nyaka gore mo apeele ka lebaka la gore go ka ba monna wa felela ke maatla a bonna o tla nyatšiwe so dipheko di gona banna ba tle ba di hwetše ba e leng gore tšhelete a bona e berekela go tsamaya a batle ba kry-e ditaelo le bona and then ba e leng gore ba ile ba fetela ke bana ke swere pheko tša gona a batle ba hlapišiwe gobane ba bangwe ba ne le leswiswi la gore ba ile ba feleletša e le gore ba fetela ke bana e le banna ba se le hlape leswiswi leo le golle le basweri ge ba etswa ba ya ka montle ba re ke dithokolosi dilo tše di ba tshwenyang kganta se thokolosi o aparetše ke leswiswi lela la gore o robaletše ke ngwana a wa hlapa so batho ba batle re tle re ba thuše ba ka founela malefo gone jwale ba ka founela mamoreme one jwale ba buke for go sasa and then re kgone go ba lokišetša ditaelo tša bona re kgone gore le bona ba kgone go thušega ba be gabotse ke a lebogo ka ba balela difounu tšela ba kgone go founa tša ntate malefo di re 072 di are 133 6761 072 133 6761 mamoremi 071 398 1508 072 133 071 398 1508 ke tša mamoremi tšeuwe balli ba rena šiba morago ya balli ba rena šiba ya ka mola mafarahlatleng ke a bona gore taba ye ba e swereng ke re no re sa kwa balli ba nke ba no re botša re gabotse banna ka gare ga lerato banna gabotse banna batho ba kgotsofatša ke monna o kgotsofatša ke mosadi o kgotsofatša ke ka gore gape sello eno ba se se teng gore o a shapo ola le yena gore ha mosadi o a shapo onno le yena rai mana ka mo a ba shapone magagešo re a lamogela le kae re gona batamela mo kgaetšediang ya ke ba mama ba ga Mahubana ke mang Mahubane Nthabiseng Nkokile Mahubana Nthabiseng Nkokile Nkokile okay Nkokile yes no le ke leina le
le ka napa la tia di alla. Hai, Tate Moremi, re nyakile dinampa tša gago. O batamele kopelwana le. Re nyakile dinampa tša gago Tate Moremi go sa loke selo ka gare ga lapa la gešo. Mmago rena sa la re tlogela ka 2007 a re tlogela o tlogetše nna ka lapeng. Dikgaetšedi di sepetše ba no tla lehung o napile ba tephanaga. Le gang jwale ke šetše ka mo lapeng, ke šetšeng ka mo lapeng ga ba romele tšhelete, ke patala society, ke patalela bana ba ka ba bararo, ke patalela le bona ka ge e le gore ge ba ka re ke a robala ba se ka robala gabotse ke nna ke tlong go tšea maikarabelo a bona. Ga ba bolele le nna selo le sesio ka ke na le sesio mowane ga a nyako go tseba selo ka phelo jwa ka gore ba ntlhoile a ke tse gore ke ba dirileng gore hwetše ke iputiša gantši gore gabotse ke ba rileng mara ga ke hwetše karabo. Lastnyana ka diphefo tšela ngako a borena o ile wa tšea ke lejimo mara e le gore ke part e one a se ngako ka moka. A re ke founela abuti aka ke morela ke re abuti ke mafelela kgwedi re kgopela gore re zame ka 500 ranta re kgone go reka disamente re a bolela gore nna ke ne le mabaka o mogolo ke na le bo abuti ba 4 ba ba phelang le sesio mo teng ke kgarebetše pedi le masogana 4 batho bao ka moka ba sa ja bogobe. Mme o re šile ka gare ga ntlo 5 room eo ke katane le 3 room ka e rulela nyana ga nyane le ge le gore e ka no a se morulele wo wa maema godimo ke no zama gore bana ba kgone go tsena. Le yena mokgekolo a šetše a nolla ka motse gore ke šile leboto ga le tšwele pele. Nna bjale ke fele ke tšholla motsoko ke mmotša ka ra wa mokgekolo swara bana ba gago ba ba leng kua makgweng nna ke lekile wa mpona mokgekolo a wa go neta gore le nna ke phasitše matric ga gone ntho e lokang ke dirile di-course e nngwe ke be ke e ria ka mosepo mo gausi le gona mo SK mo ya National Association of Child and Care Worker. Ke tšwa military ke swere ditokumente ka moka jwale ya Ba kopelwana le. okay jwale ya military ntho e ileng ya ntla ba ke gore batho ba hweditše certificate tša bona nna ya sa ka se gona ene re be re išitše ke ba rural development and land reform. Ga ke ya officing certificate sa ka ga se gona ba bang ka moka ba swere certificate ge ke botiša coordinator rena ke re kgane certificate sa ka se kae ba ra bona re tsebe gore se kae se hweletše a gona bothata ke dutše ba ba biditše ba ile training nna ke dutše ebile ka no kwešiša gore mengwaga ile military ya ba nyake batho ba bagolo go swana le nna ke na le 40 years awa ka no dropa gona mo ka ra gone taba hei šilo a di hlakane Ntate Moremi a di hlakane bo abuti a batle gae sa le ba goma ka lefu ba batle gae gore a o tsere ba swere ke eng gore a o ka re ke a ba founela wa botsa gore nromeleng tšhelete society ga go ne le motho e leng gore wa respond ba tla go botsa gore bana ba ba belegela rena mara ga o bolele ka bana o bolela ka society maloba ke ile ga ke patela ke hwetše se lapsitše ke paletše ke go patela 4 months ke thomile society ka buswa maloba ke be ke hloka tšhelete ke phela ka tšhelete bana ba babedi ke ne le bana ba bararo ba bannyane o mogolo ke yena o ke neng le yena o na le 21 grant e mo direle mokhathile ke phela ka tšhelete bana ba babedi ke a rekiša khatšha ka gae mara ke bone tšwelopele Ntate Moremi ga go loke selo boroko ka gae a bo gona gore ga go riege selo gore ga ke tsebe gore gabotse go ka be go diragalang. Ge o re ga lena boroko bo gana ka baka la eng la tšeo di badileng goba mohlomong go na le tše dingwe tše le ka banne itemogela tšona ka magae diphoofolo ding go diregang gore go na le sound e nngwe strange ka kamoreng ya ka nke ke nto ya goga so gore go ga something o tla re chain o tla reng ka moreng gore tšatši le leng go no tshelaganya mamekgakganyane e mengwe e mentši jwale ke be ke re nagana gore e tswelela mo lebotong cosebotole a la pleisterwa ka mo mašobeng mara ra bona gore jwale a go sa kgonega jwale ene e ngwa gape ngwana šo e ba le sekolong ka phela aowa o itse ga a ngwala dilo tša gage o feitše ngwanola kore dilo tša gage ga je sepela gabotse ngwane o re ba sa kwešiše selo ke ge NSFAS e mo khatha cause ga o feitše subject tše pedi ya go khatha ga e sa go patelela
ke paletse ke go patelela ngwanola subject tsela gore a boele sekolong o dutse gae a dutse gae o sepetse last week a tshepelela ya monyanyeng go be go na le monyanya mo Mokwete ga go na le monyanya mo Mokwete ke Saturday ga go le Saturday mola ngwanola jwale ka moswane Sunday a lela a tlile gae Saturday se bošego o tlile the following day ga e tla the following day ngwanola o tlile a kolobile ba re bane ba motšhela ka metsi ba nagana gore o tagile a bolela dilo tse dingwe tse strange a bolela ka maina a batho and mosadi o ne a bolela ka ena ke next door ya rena e ba sa tse robala re sa re gore mohlomongwa go riagalang re no ra gore yena ngwana e bantšha maina mosadi o ka mo next door and nna the time a sepela ngwana ya monyanyeng be ke sa tswa ka mo next door jwale ka moagelana ke tso ba thuša ke ne o dula le bona gore at least ke ba thege ge ke tloga ka mo lehung ke back opposite re ya ke mmiriso awa ke a tetlogela ke ka ko ke ngwane nako tše a sepela ya mo monyanyeng ke re go yena ke re bošego so o dirang monyanyeng na ka re bana ba gang jwale ga ba šetse ba nyaka go rianto ba rianto o sepetse ngwane ole o ile mo monyanyeng ke ge jwale go tlo trenda di-video Sunday morning until a re a fetse o bona video tšele wa tla gore mama di-video tšedi ngwanele o bolela gore yena o ne le ditlotlwane tše pedi se seng ke sa ga Thobejane se seng ke sa ga Tšabadi yena ka moga gabo go na le moeta ba bolela kore o bolela dilo tše dingwe hai wa e bona wala ke tsebe gore hlalosetša morago ka mama o seko a napa o e gomele bolela taba ya video ka moka wa e bona jale ke ge ngwanola jale a bolela tšona dilo tšeo tša meeta le tša boloi le tšang le tša jale rena ra thoma go bona gore gape ngwano ntsha e bolelang ke case go bolela motho gore motho wa loya gore motho o dira jwang ke case ke ge ke kgopela ngwana Sesiake o dula Riverside ke morala kare gape ngwana šo ntiretše molato theo ga re tle re nyake ba bagolo re ye ka mo next door ra re phute ngwanela Sesiake o theogile re kgopetše mma ngwana bana ba ka mo next door ya rena ba no ba so ba le bana re tsene mola re kgopetše mokgekolo mma re kgopela gore o felegetše ka mo go sesi ya gago ka re ngwana šo o bolela ditabašedi a re nyake re go sasa e tla ibe case cause le bona ba salela ka kua go na le kgonagala gore ba ka e tšea ba iša police station mosadi o le gore felegeditše re tsene ka mola bana ba le ba fitlhile ba rawa re e bone video mara jwale ka re ga re lwele lena nna e re tlabile ko re no kweša gore ngwana o nwele majwala goba ke atolosente ke mantso a tswang go baagelane ba rena re ile ra kgone go thaba ra kweša gore awa mosa ga re lwele baagelane ga ba e tšee ka sefega ke ge le rena molao re maswafa a rena a thoma ya fase gore awa ba e amogetše go ntho ya rena gora gore jwale awa ba ka seke ba gata magato a mang mama o hlalosa gore morodi yago o tlile ka gae a kolobile go laetša gore be a tšhelo ka metsi o a no jwala e be e sa le mathomo nna go goleng ga gage e be e sa le mathomo ke mmogo a bonwele ke ra gore e tšwelele ga botse gore ge e be go direga lelo tša mohutong o be a te thabišitše le yena jwale ka batho ba bangwe okay ba motšhetše ka metsi e le ge e be a ntšha mantšu a gore yena o rutilwe go seleka ke mosadi ya moagišane o a sepetšeng bona ba ne le ditlotlwane bona ba na le moeta o ba bolelelang eng ka gare ga ona ba bolela ore ba bolela le bolela a batamele a kgone go tepolela ya mo videong ke kwagala gore ke re bolela maina batho ka mogare ga moeng batamele mo videong ke kwagala gore ke bolela gore kwa gae ka mara moeta re bolela maina batho bošego gore ba dire eng batho ba ke mo ke sa tsebeng le taba ya ditlotlwane ye nngwe gape ke eng a wefo ba jona je go fela o na le yona wena video e go bohlokwa gore morago ka ekwe a e bone okay go sa re laetela phone eo kgaetšedi ke eng se se go dirišitšeng gore wena o motho le go nwa jwala
aowa ke a bo etela o jona o na le go bonwa mara fela wa boetela tšatši leo go diregetseng ka wena aowa gale ke fole jula le batho ba ke ba tlwaetšego ke bona ba enwa ka fo kweša gore a ke dutse le bona le nna ke kweša gore ke safe motlho mongwe ke na le bona ke enwa mara gantšha ke enwa ke nnoši ga ke nke ke enwa ke na le bona ba re a wa tla ka gae o robetse kae ke robetse boyfriendeng e nngwe yaka mara o tla ka gae o kolobišwa ke mang hai nna jo tše ntšha direga tsona a ka tepona go bolela nnete mara ge ba e bana go le nna ba tlhalosa ba re ke tšhetse ke segwana le lona go tswa gona ka kwa ke julang a ekwa ke bolela taba tše di sa kgonege gore a ntšha le ka metsa ke kgone ke phafoga nna still ka fo tswela pele pele ba go kolobisitše maabane ne le ka moswane o sa ya gae o thapile go diregang fao ga o tsebe ngwanešo tše dingwe tše dilo tše di go tshwenyang mo leetong la bophelo o tshwenya ke eng ka nako tše dingwe ke na le gore a ke fitlha ka gae ke tenege le mama o na le gore a mplešiša ke foetse ke mo fotlela kore ke thaba ke le ka ntle mara ke tsena ka gae a ke be gabotse go tšhentšha kae mo go wena kore ke fo tenega mo moyeng ke felela mama pelo ke felela bana ba gae pelo ande kwa gae o na le gore pula enwa re tshwenye ke magashima ke sa le ka bona ke le gashima nna okay tše dingwe gape le go felela ke boroko ka kwa gae ke na le go se robala okay gantši ke na le go robala ka ma 2-3 okay ke sena boroko a ke boele mo godimo ga taba ya video ne video e go dirile gore o be jwang go tloga lona tšatši le go fitlha le gono kore ke a kgotsa gore taba tse ke di bolela ke di tšea kae ke a kgotsa ka gore menateng gona ke hlwe ke ya ke nna motho wa menateng ka bo December mara taba tša mokgo a ke nke ke di bolela ke thommo di bolela maloba ke mo ke mmaketša gago le gona a ka tepona ke thommo o bona dibiti wa go isa la mafelelo go o tepona ge o le mo monyanyeng o tepone go direga eng ga botsebotse ke sa re ke tepona ke le e be go na monyanyo o bole ka mo re dutse ka motseng o mongwe ka mo sa re ke tepona ke le tšotšong ke enwa metsi go tloga moo a ke tsebe gore o feletše kae ge o ya boyfriendeng o tepone gane bo nwele bo bojwang sese e be re nwa extreme mo o feletšang o e tla ka taba gore le na le ditlotlwane le bolelela ka gara meeta moroka mmagongwana ba ka se kgone mo swarela ena ka gore re nyaka go fa ngwane maele ene go tla ba boima re mo fe mmaga se gona ya ge e le gore ngwane o la o kgomotse ga ke tsebe e lokiše mopapa moo kudile yona video ele moroka ke bona go le bohlokwa gore o e bone e bolela ka maina a batho videoeng a ba e bone pele ba galabe ba sesi a re kwane nna le wena o ne nako kae o enwa bjala o bolele sese o thomile ka 19 o years hlaboše lentšu go ntjwa le one mengwage mekae 21 21 alright mama gago o go išitše sekolong bo enwa bjala le go lokwa sekolong o ile sekolong o ne mengwage mekae ke tšwele ngwaga go feta ke na 21 years then ga jalo ko swara 22 ka June ka di 25 alright sese go na le ntho ngwae gabotse
mra ka go botsisitse potsišo mo o thomile bjala o na le 19 years a kere ke gopela o bolele nnete ne motho gore a thušege ngwanešo ke ga ka bolela nnete o thomile bjala o na le 19 years ngwa go feta o bone 21 ngwa go swara 22 ba re ge o bo le sekolong le gona o bo eno jwala ke re aowa okay alright ntate Moruta a ke thome ka go bontšha so pele sesi wa lla ka taba ngwana gage video e tswile ya gore ngwana o re ke be ke šoma le batho ke tlo e bona ke nyaka go bolelela tabeng ya ka mola lapeng la gago batswadi ba robetše o šetše a nnoši lapa le riang le a mo imela ngwana o riang o mo tlabile mo bophelong se se go ganang se tlogele ke bolela le wena ke kwele re bo le boyfriendeng ye nngwe so ya gago o netse kae o netse pedi santse o kgetho mo teng mo go bona sa le monyane ya o ka se be le boyfriend tše pedi o swantse o kgethe tee ene o tlogele bjala ka lebaka la gore bo tlo go bolaiša ka batho bo tlo go dira gore o tshume ke batho bo tlo go dira gore lapa la geno le tshumiwe bo tlo go dira gore o tsentšhe mmago ka gare ga mathata ka gore go o bonwele bo go bakela melato tlogela batho ba ba bonwang bo sa ba rieng selo ka gore re ka se re bjala bone bothata re tlo re wena o ne bothata ka re tšatši le lenwa bona boo le ba bang be ba enwa mara ba ria tše wena o di dirileng so wena o na le mathata ma serious a e leng gore a tlhoka gore wena o ye go alafiwa ya mathomo a go easy gore motho a no thoma a bolele ka batho a ba re ka ga gabo go ne moeta ka mogare ga moeta go bitswa maina a batho a re gopole gore kua le dulang go ne batho ene ga dilo tša bona di sa loke ba ekwa wena o bolela ka moeta ba tla tšea gore wena o swaregile goba o swere ke letswa batho ba ka gore ebile lehula se gale le fetile batho ba ka mola ba tlhokofaletše ba sa kwele botlhoko go tswelela polelo ka wena gore no ke be ke dira eng le bomma mokete kete tena ga e be gabotse so ba tswa ba kgopetše tshwarelo tabeng ya video ke tlo kwa banna ba le gore e ka bapalega goba ba nyaka go dirang pele ka yona ntwe nna ke nkušang botlhoko ka wena ke gore o tlo ba le bothata bo bogolo ba gore kua pele o tlo bona mathata wa tseba sesi ge o ka ba mosadi banna ba ka moka ba bapala ka wena banna ba ka mokana ga bona ba tseba gore mmele wa sesi o buang go tlo fitlha nakwa gore o re jwale ke lapile ke nyaka monna ga go tlo re ga a sepela le wena swa go swere ka letsogo wa re mo o tsenang gona gwa ba gone monno mongwe a ra wa mola ke fetile o mongwe le yena a ra wa mola ke fetile o mongwe le yena a ra wa mola ke fetile a e tlo ba nte bose ene ga se motho a feitše sekolong o a bušeletša ene a gone gore o ka phasa sekolo o ne banna ba babedi o nyaka nako wa gage o nyaka digwara o la le yena ka mo santse o bale o santse o kgotsofatše o ka mo ke mamago le yena o nyaka nako ka mo ke bjala bo go diiša mathata ebile o šetša felela mamage pele ebile šetše o felela mmago pele gore o nyako tšwa ka gae mafelelong o tlo tšwa ka gae gobane nto a sepela le yona e tlo mo dira gore a bone o ka re mmago mo tlhoile gone jwale o tšhaba o sepela strateng ka lebaka la video e la e leng gore batho ba mo tšere video ene mola e le gore matšatšing a bolekgono go kotsi nto ngwe le ngwe ye o e dirang santse o tsebe gore
phone ba ka no go tšea video ene ba tlo go posta gone bjale ke thaka sekolo ene ntho e leng gore mo diragaletše wa bona ntate Morota ntho e leng gore e ile ya ba on social media bana ba gago ba ka tla ba e kry-a tšatši le lengwe wa ikwešiša ba kry-a gore eish gape mma gore na o ile a bolela nteso ene ba bangwe ba tlo e tšea gore o boletše ntho a beng a e dira jwala a botagwe motho mo e leng gore bo kgona go mmotša gore o bolela dilo tšela o bong o di dira bošego ntle le bjala motho o ne bothata ba gage ba mathomo ke gore a hlomphe mmagwe bothata ba gage ba bobedi ke gore bophelo ba gage go ne ntho e botšhentšhitšeng e mmotšang gore wena phela so ene go ne kgonagala re o ka no kry-a le banna ba o ise ba babedi le ba bararo andane yena bophelo ba gage bo ya kae mmage ga a šala a mokgala o mokgalla ntho e leng gore o a e bona gore o ngwana ke ntho a e dirang a se yona ene ga a šetše a kgona go fetola mmage o tlo kgala ke mang ene ke kwešiša gore ge mmage a motšiša mo o a bona gore seemo sa ka mo a se sa kgatlhiša bana ba go swana le bana ke ba santšeng re age center ba ye go dula ko centeng ba kry-e di-social worker ba kry-e maele ngwana ga a le soke ge monna a šetše a mmona gore motho o tshwenyegile ebile o ne kgatelelwa monagano a ka bapala ka yena kudu ee ba ka bapala ka yena kudu ka lebaka la gore nto mathomo e sa le monnyane re ka ba le banna ba babedi wa ba bararo mmele wa gage wa tlhagala gone jalo ga ne banna ba babedi ga a ka ima o tlo re o emisitše ke mang ke bothata bo bongwe gape ya bobedi ke gore ga a ka ra feta tseleng a kwa batho ba mosega o nagana go ipolaya mose so video yeo a ke tsebe ya bapalega makua wa gana ra e bapalegene maina batho ene re swanetše re lote serithi sa batho ba ba leng ko gae ke nnete so nka mo thuša nna ngwana mara ge ke mo thuša ditaelo di a ilelwa ene ditaelo di ilelwang wa bona ngwana gešone go na le nako ya gore o le mosadi o topone o ka re o mmotse so wa bona and then go topona o le mmotse then banna ba ka moka ge ba go bona so ba bona nama nkwešiša so ka moka ba go kgobokanela wa nkwešiša then ola wa tla wa go tšea wa gagabo ola wa tla wa go tšea wa gagabo e se kgale o thoma go fetoga motho e leng gore ba bolela ka ena na ba mmolele gabotse wa nkwešiša bobotsana bola bo sa bonala wa nkwešiša mamago o hloka thekgo ya gago ba gabo ba molahlile akere go ya ka polelo wa gaga ga batle gae wa e bona so mama ga go hloka motho a ka llelang go ena wa nkwešiša mama ga go na le mathata a gaga a e leng gore nke ba berekile dilo ka moka di be di motshela go gona moleko wa gore motho ba mmereke gore ga a santše a re ke ba le tšwelopele ke a bereka o hwetše e le gore dilo tše ka moka di no motshela go na le batho ba e leng gore ge re bolela so nke be ba bereka mmereko wa maemo a godimo ka lebaka la go wela ke mathata le go etelelwa pele maphelong a rena dilo tša rena a di loke kwešiša go na le bana ba e leng gore ba tsene dikolo di-degree ke di-degree di-masters ke di-masters di-PhD di gona re bolela so ke ba di sametše mara ba hwetše mmereko wa nkwešiša wa mo kwa re motho ola o nyaka mmereko a na le se sengwe wena o tlo nyaka mmereko ne o ka se tšee boyfriend wa e dira reference ya gore ge ba ka re o berekile ga mang goba o tsene sekolo ga mang o ka ba botša re founelang boyfriend yaka
ene if o nyaka go bapala o nyaka go ba ka gare ga kamano tša marato kgetha motho o moteng ene motho o e leng gore o go fa maatla gore mo bophelong o phuše wa nkwešiša ke rile ge ke dutse le kgono ke ne le mokgekolo wa ka re wa tseba mo bophelong go tlhokagala re thuše basadi ka August go nyakega gore re dire event ya basadi gomme ka mogare ga event ya basadi re bitše basadi ba e leng gore ba na le dikgwebo basadi ba e leng gore ba kgonne go phusha ntle le banna basadi ba e leng gore ba ka motivata basadi gore tomorrow ba tle ba kgone go tepona le bona ba aga malapa a bona ge o le mosadi o se ka emela gore o tloagele ke monna e ba mosadi sa ditekagele e ba mosadi sware thipa ka bagaleng go bontšha gore mosadi ke mosadi o kgona go aga motse wa nkwešiša so wena o tshwanetse o fetoge ngwana gešo yela ke video e diragetše ene batho ba e bone ene re ka se fetole mogopolo wa batho nto e diragetše ngwana gešo re ka se iphumule wa nkwešiša nto e leng gore e gona wena ye o ka e dirang ke go no kgopela tshwarelo go bao ba e boneng gore bana bešo ke kgopela tshwarelo ga go jalo a e le gore ka nnete a go jalo wa ba botša gore a go jalo ke be go ne le se e leng gore se nka pere and then o thome bophelo ba gago gabotse ene le ge o ka re o feta wa kwa o ka re batho ba sega e ba le mmaenda gore a ba sege wena wa nkwešiša lefase le ke le ne le mathata motho mo lomong go ne le tše di mo aparelang tše e leng gore di mmakela mathata goba le yena o tsena ka gare ga mathata ge o le so wa go tšeiwa wa go išiwa ngakeng wa ya go alafiwa wa nkwešiša thobalano a e fete mojolo ga o fete wa nkwešiša o tlo no di bona dilo tšeo lokiša bophelo ba gago o kgahle mmago ga e le gore go ne le monna wa reng ke nyaka go ba monna o tla go nyala mara monna a ka se nyale mosadi wa go ba le banna ba bantši wa nkwešiša ene gone jwale o tsebe gore wena o swantse o ye go bereka ka thata ka lebaka la gore go ne le batho ba e leng gore ba tšeang gore o moloi so le go o dula le monna ntwa le e tlo fela e boa e re gape wena o dula le motho wa go seleka wena ntwe le santse o e tšee o e beele ka thoko ene go o dula le monna o dule fase le yena o mmotse gore ke ile ka ba le seemo se seso ga go ne motho o mo perfect mo lefaseng motho mo lo mongwe o a thušiwa ga a ne le mathata re a mo thuša wa nkwešiša sekolong o ka boela o ka phasa ge o ka focusa wa nkwešiša ene gore o loke shifta mola nageng ya geno ga nnyane gore taba ye e kgone go tswa ga nnyane mo bathong wa nkwešiša ene dilo tše dingwe mo bophelong ge di go diragaletše di seke di a go paleliša go phela nka no tsoga ke le moremi go sasa ke bajwa ke latlhegetše ke mogopolo ke topa dipampiri ke sega batho ke bolela dilo tša go se tsebalege ga se gore ge ke tlo fola ke swanetše ke tšee mogopolo wa ka ke o bušetše morago mo bophelong go na le diphoso tše re di dirileng tše e leng gore re ka se tsoge ra bušetša matšatši ya gona morago ra ya go raba mola ra re ntwe a inyake ga ke e rabe no re leetong la bophelo nako ye ke bolelang le wena ka yona e ka se tlho e sa boa gape wa nkwešiša tšea tšentšhe o di beele ka thoko ga o loe re tlo go thuša ge e le gore bo o šomišiwa re tlo go thuša o boele o be gabotse and then o ye go dula fase ngwana gešo o botše di-boyfriend gore ke kgopela le tswele eme ke ne le mathata a nyakang gore ke ditukiše nna akere le mo o yang go thušiwa gona ge o ka kwa motho a go botša a re ke a go rata o tlompotše ge o ka kwa motho a re ke a go rata ke ne mosadi ka kua gae ba babedi o ba botše gore gape nna ke a makala ke tlilo pheta mo mara mothušu o a ntshwenya wa nkwešiša kore ke nyaka gore o phethe ditaelo o bontšhe batho gore motho o kgona go ba ka gare ga mathata a tswa ka gare ga mathata wa nkwešiša ge bebele e be e bolela re bojopo ba ile ba wela ke mathata e be e lemoša lena gore mo bophelong o ka ba ka gare ga mathata mara mathata a mangwe le a mangwe a o tsenang ka gare ga ona o ka kgona go tloga o tsentše ee ene o tlo tentša ya
o ka ba ka gare ga mathata gomme mathata a mang le a mang e ka ba a magolo ga ka kang fa o ka tekemišetša go tswa ka gare ga ona o tlo tswa nna ke gona nna mmereko wa ka ke go ntsha batho ka gare ga mathata mmereko wa ka ke go alafa batho mmereko wa ka ke go thuša bana ba ba sokotsing ba go swana le wena mmereko wa ka ke go phološa bana ka gare ga meleko ye ba wetseng ka gare ga yona nka no thuša ba se phologe ka moka mara yena o moteo o modimo a ka nthušang gore a phologe ka ngwaga ke berekile pele ga sefatlhego sa modimo go ne le se ke se dirileng wa nkwešiša so taba ya video ela ngwana gešo ke nyaka go no go botša gore le go o ka rata wa dirang e ntšhe mo go wena le go o ka tepolaya mmago o sa tlo gahlana le yona so dilo tše dingwe ke di-challenge tša bophelo o kwešiša maybe go ne ntobe ba go tšheletše yona ka gare ga jwala o ka se tsebe gore o bolele dilo tše e leng gore ga di a swanela go bolelega gore ba tle ba go tšee video ba go rie ntwa go bapala gore ba tle ba go rie video ba sege ka wena ene sa go kweša bohloko ke gore ke wena o le mmola video ene seo se ka se fetoge o nkwešiša ene ge motho a gahlana le wena a re ke ngwana o la leng ko videong o mmotse gore ee ke nna ke be ke wetse ke mathata jwale tseba ke tswile ga e le gore wa ntshega tšatši le lengwe e ka ba wena o fete o tsamaye a ra tlela go segana ka mathata re tlile go thušana go tswa ka gare ga mathata mama lapa lela la geno ke tlo go thuša bophelo ba gago bo stakile go na le gore motho ba mmethe ka moleko wa motlao go na le gore ba go riele lepheko la gore o palelwe ke go bereka go na le gore o ye sekolong o yele go ya go swara dipampiri o dule le tsona go fitlhelela o ekgwa o di swere o ne 40 years o ka bereka phetha ditaelo pampiri tšela di leng ka kua a se kuranta di ka go berekela e ba le tshepo phetha ditaelo tswelela pele mama o ka bona o ka re nako nngwe mo bophelong dilo ga di loke gante badimo ba geno ba ganne ka mmereko ba šireletša wena gore nnete o phele bangwe ba ba file mmereko go tlhokega lengelo ile tšhireletšo ba tlhokofetše bangwe ba ba timile mmereko go a ba le lengelo ile tšhireletšo batho ba sa phela le kgono fela ba sokola ba re modimo a gona gante o rometse ngelo ile tšhireletšo mo go wena le ka gare ga meleko e methata le ka gare ga meleko o leng ka gare ga yona meleko ya ga moremi ye e swereng nna e ka se lekane le ya gago meleko ya gago e ka se lekane le ya ngwana wa gago le bophelong ge o le mosadi le ge monna a ka tsamaya e ba mosadisadi bontšha monna re o ka phela ntle a ntše a se gona mo bophelong re le banna ba bangwe re tlo thuša ke basadi go tswa ka gare ga seemo se re leng ka gare ga sona ditlhare tše di leng mo nageng a di a zwala ke moremi di zwetše ke modimo a tseba gore di tlo thuša lena ga modimo a zwala setlhare a re setlhare se ke mokhanya kute o be a tseba gore setlhare se ke sa go kganya ke sa go bula ke sa go tloša meleko ke sa go thuša batho ka mebereko ke sa go thuša batho gore dikgwebo tša bona di tšwele pele ge modimo a zwala ditlhare a re setlhare se ke sa go hlapa leswiswi o ba a tseba re mo lefaseng go ne leswiswi ene leswiswi le gore le tloge ke setlhare se e leng gore se nošetša ke modimo ka dipula tša gage tša medupi ke tlo le thuša lo tša lena di tla loka ke tshepa bjalo ke ne tumelo yeo se re santše re se kgopele ke gore modimo o santše a re fe maatla gobane manaba le batlhoi ba lebeletše be ba tepotša ba re lapa le ba le kgonne ka se ba se rileng ngwana lapa le la baagelwane ke kgopela gore le seke la tšea taba tšeo la di bea mo kgopolong ga ba di fetiše mokgekolo a robale ka khutšo go se ka ba le wa mo tlaišang ba seke ba tlaiša bana ba gage a re lebeleleng taba gore e tswa kae ngwana o tswa go nwa bjala o be a sa nwa nnoši ba enwa le ba bangwe wa yena bo mo dirile gore a bolele ditaba tše ngwana o ne bothata ene re leboga gore
o tlile mo lekgono mo bophelong badimo ge go ne phoso goba go ne ntho e seng right ka gae ba kgona go dira gore go be le ntho e tlo go emelelišang ka pela gore o kgone go thibela phoso e tlileng ka gare ga ditaelo tše nna le lena ke tlong go le phethela tsona ga ke tsebe gore di ya gore tšea matšatši a makae ka lebaka la gore nna ke ngaka setšo ke kgopela ditaelo go modimo motho o fodiša ke ditaelo di nyaka motho wa go kgotlelela ene di nyaka motho wa nnete di nyaka motho wa go di ilela ngwana o seemo sa leng ka gare ga sona o tlhoka thuso ya ditaelo tse di zwetšwego ke ba nna ke sa ba tsebeng ke tlo mo kgopelela tsona di tlo mo thuša bophelo ba gago bo tloganya mana ba go lebeletše dira di go lebeletše lapa le le tla tsoga dira di lebeletše ge ba tlhola mahu be ba tlhola gore lapa la geno le tswalle le ba geno ba tsamaya a o tsebe gore ba ba bethile ka setlhare se ba reng ke moragala kgole go ba bua nako nngwe mo bophelong o ka no ba o le mosadi gane ko wena mošireletši le motho e leng gore o swantše a tlhokomele thoto ya mmaga ngwaneno ko a leng tše di moswereng ga o di tsebe mo gongwe ke tše di fetang tše re leng ka mogare ga tsona hafogang nako e sa le gona phethang nako e sa le gona e tšhireletšeng nako e sa le gona senyegile go lekana ba go dibile 40 years ka 40 years monna o na le dithraka ka 40 years monna o ne o agile dimmolo monna kore like motho o tšwetše pele go ne koloi ya seneng le yona ka 40 years ge re le mo yena o plana go tsamaya tshela e mošwa mawatle ge re bolela so go na le o mongwe o bane dilo ka mokana ga tsona di fedile di boetše fase lekgono ke nako gore o tsoge re ka zwala mohlare ka tšatši le tee nna le wena gaka wa o zwala ga gago nna ka o zwala gaka mara mehlarela ya segole go swana wa ka wa ganelela wa gago wa tloga ka pela mara la mafelelo o tlo feleletša o tlogile wa ria morithi ka gana lebelo a le ne motloga pele go tlo loka magagešo modimo nna ke mo rapelang ke rapela modimo wa gore dilo tša batho di loke le ge di ka tšea mengwaga ke ne tshepo gore di tlo loka ke gale modimo a file ba lo itšhantsha gore ba bapale ka rena ke gale modimo a file ba lo itšhantsha gore ba re tlaiše maphelo a rena a senyegile dilo tša rena di senyegile re gare ga motlhako ka lebaka la batho bao ene ge ba bona dilo tša rena di senyega a go ne le o motee a tlang a re fa maele mara go sa o tlo makala go fihla ka gae ba re boi ya go riang radio ka lebaka la re o kry-etse ngwane thuso why o bo o sa dule wa bolela le rena re le family re family e bone video mara ya senya ke go thuša ngwana family e go bone o nonnoši mara ya senya ke go ka go thuša mara ka re o tswa radiong ba re boi ya go dira eng motho o kgona go hloka maele a go eletša motho a tla ganetše motho ka maele a fileng gore o tla thušiwa ka nako nngwe letswa la modimo le le araba batho ba thoma go makala moloi o na le dipolane tša gore a kgone go kgeloša go na le batho ba ba kgelošitšeng ba beng ba etla ka moremi mara le kgono batho ba le ba kgelošitšeng batho ba ba etla ka moremi ke bona ba tlang ka moremi ebile ba phethang ditaelo ba botšang batho gore ka moremi go ne pholo mara ba thomile ba kgeloša batho pele go na le batho ba bo makua ba ileng ga ba thoma go connecta dithapo tše mmereko wa bona wa bo IT ba o thoma ba re makua o dirang nto o e dirang e ka se kgonagale mara le kgono ka re shifa makua umo ke bona ba mošetšeng morago ba re makua re nyaka go recorda re swanetše le phafoge gobane modimo ga a šetše araba o araba ka nako ya gage ga a dira diphetogo o di dira ka nako ya gage ka tsela ye wena o seng wa gopola
ra tša lena tša mathomo e tlo ba tlo lefang maele a gore wa ile santse le nyakele ngwana o thuso. Ngwana o gare ga bothata, ngwana o gare ga kotsi, ngwana o mo a sepelang gona a safe ka lebaka la video e leng gore o e dirile. Mara fela nna ke nyaka go mmotsa ke le moremi gore ngwanaka mo bophelong a ke tsebe tša go sa re nka dira phoso mohuta mang. Phoso o ileng wa e dira, kgopela modimo tshwarelo o e nyakele maele o tse go yona. Ene go ne phoso tše dingwe le go o ka di dira o di dirile ngwanaka dintšhe ka gare ga tlhogo wa gago. Tswela pele bophelo ba gago boye pele. Ga se go o ka gopola ka tšona di tlo go diba ene o tlo feleletša o dia diphoso tša go feta ye o e dirileng. Ngwana a tle kua ga moremi a tla tšee matšatši a phetha ditaelo, a kgopele badimo ba gabo a di phethe ka nnete, a kgopele badimo ba gabo go se ka ba le motho e leng gore wa mo tshwenya. Nako nngwe go o le molwetši go phetha ditaelo go nyaka le founu o e tšee o e beele mola for beke o phetha o ilele o phetha ditaelo o rapela o botša modimo mathata a gago, o phetha ditaelo o rapela o botša modimo mathata a gago. Modimo a tšee nako go araba go motho a tekemišeditšeng gore o nyakang. Molwetši o fodiša ke ditaelo, molwetši o fodiša ke setlhare, mmele wa molwetši go o gobetše o fodiša ke setlhare, lentšu le fodiša moya gore o dule gabotse mo go wena, mogopolo wa gago gore o dule gabotse o fodiša ke lentšu. Mara taelo e tlo ria gore bohle bao ba bolelang ka ngwano dipolelo ka moka di e fase. Ge motho o ka kwa mama go botša re ngwana gago o mmotšiše gore ba gago a na ba hlwekile bjale ka lebese na. Ge e le gore ba gago ba hlwekile bjale ka lebese gona go ne molato komela ngwanaka. Ene ge ba ka go botša gore banna mpheng maele ke gare ga bothata ke dire eng, ngwana wa gago o re santse re mo tšee. Banna ba bapala ka yena, jwala bo bapala ka yena, bophelo ba gage bo kotsing ka lebaka la gore o sepela mašego molale ka gare ga bothata ba kotsi ya dilo tše e leng gore o di boletše. Re ka tlogela ngwana o re tla be re go lahla, hloka thušo ngwana. A ke re mphe bokae, ke ra ke tšee ngwano ke mo thuše a kgone go thušega, a tla thuše ba bangwe ga a fetša ngwano a ye sekolong. Shifta gae ngwana gešo ga legae lela o leng mola go lona a le sa go lekane for mengwaganyana o ye go leka bophelo, o tsene sekolo o ye go bereka, o tloge kua gae o ye go bereka, o tlo bereke le bana ba gago. Monna a fete, thobalano a e fete, wankoša bjala a bofele. Nto e kgonang go go diba bophelong ke gore wena mo bophelong o ya kae, o tšwa kae wa kae. O ka ima o tlo support-a ngwana o kae. Bophelo ba ngwana go ka se botlhokomele o tla fetša fepa masogana ka mmele wa gago ka lebaka la mathata le matlhoko le matshwenyego e mo welang. Ga ba gopola le gore yena a ka tephediša ka ona mokgwa mohuto. Ya re a leboga go tsene baledi ba bangwe. Ba re ba na le center. Ke rata go kgopela gore re na le NPO, ke tlhoka batho ba ba kgonang go thuša ka gore batho ba hwetše di-funding re kgone go agela batho ba go swana le ba. Bana ba ke tlhoka go aga pleke mo ba tla dulang, ka mogare ga pleke go kgonagala go be le sekolo, mo gare ga pleke go kgonagala go be le di-library mo bana ba ba tlo balang. Bana ba baso re swantše re ba šireletše. Ge o le motswadi o belege pain ya go swana le ngwana a ekwang o tlo ekwa. So ngwana o hloka thušo. Batswadi ba ne le bana ba go swana le ba ke ne le taelo wa bona. Ma gore nna ke go dumediše le kae? Na le kae? Nna re gona. Ke ba ga mang? Ba Tseke. Ke Mohela Sagwe. Ka leina. Ke mang leina? Mohela Sagwe. Mohela Sagwe. Okay. Ka Sereto ke Mahlako. Okay. Ba ga Tseke. Ba Tseke mo Ntšhabeleng mo Sekhukhune. Okay. Ke mare ke tswa ke le Gauteng ka tulo, ke dula Gauteng Krugersdorp Kagiso. Kgaetšedi Moroka šo
tiang di le re kong gore le lela ka eng. ai ke tshwenya ke lona leina le. Papa ka o nretse ka mme motswadi wa motswalang. Ka mokgwa o go leng ka gona, the way ke bonang ka teng, ke bona e le gore ha tsamaya gabotse mokgekolo o tsamaile ka taba tsa polao. Ge ntse ke tsamaya ke kgopela thuso seporofetong, ba mpotsa ka leina le, ke tshwenya ke leina le, kore o kare ga ba ntirela, kore o kare ba mphile leina la motho wa go bolawa, a ke se re nka e beya jwang. Wa e bona kore papa ka ha tsebe mama gage, o mo tlogetsa na le 6 months, ba mmolaile ka mokgwa o go leng ka gona. Ge ore o tshwenya ke leina le go tshwenya ka mokgwa mohuta mang? Dilo tsa ka di loke, kore a ke lokele ke selo, ene ke tlhoiwa ke batho, wa bona gantši kry ba nlwesa dilonyana tse di tshwanang, kore le mo familing, gagolo mo familing ke gola ke tlaisega, ke sena bophelo, ke ikgodisa, ke sa tsebe le ba ka mo site lona la bo papa, kore mama ka ke motho wa ko Gauteng, o kopana le papa mona mo Gauteng mo, e le gore yena ke ena wa ka mo Limpopo mo Ntšhabeleng, ba kopana then ba nyala, gwa tlhaganna. Papa ke llela leina la, ke llela mama ka kore a ke mo tsebe, a nrela ka lona lebitso le. And then o na le abuta gage, ramogolo wa gage, kore ha ntse ke tshetla ke tla le mo gae, ke tlo botsisa gore ke na le bothata man, batho ba ba mpotsa ka re tshwanetse le ntirele, ke sort of like mbeleko, gore dilo tsa ka di loke le sedimo sa ka, kore ke motho o bontshiwang, ke na le kereke tsoko e ke kenang, like ke kgona go thusa batho mo ka seporofeto. Mare ke a thusa, mare nna dilo tsa ka kore a di loke, ke kwe botlhoko, kore le mogala jo ke dulang le ena, ke mo kry-ile le motho o ba jwang, a tla mo, ke motho wa tswang ngona ka mo ga Magakala ka mo, e le molwetsi. Then ha ntse re tsamaya mo, re ya di-doctor-eng, ke sa tsebe gore o tshwenya ke eng. Go na le doctor engwe ya Lekule ya mpotsa re Somalia mama. Ba re hai motho a se taba gore ke bolwetsi, ke like spiritually dilonyana tse di tshwanang le tsona tse. Hai ga o ntse go ya mole, motho le ke eme re eme re yona kereke Ntsoko ba tlhalose gore motho o na le bothata, dijeso, dilo tsa o tshwana le tsona tseo, mare o tlo thuswa ke wena. Ka bona ntho kore wena o tlo dula ntse go phetha ditaelo, so wa fola, ene nneteng a phela motho, a tlile le ena ka tsa pereko, learnership, wa bona dilo tse tshwana le tsona tse. So family e ya ko mama ka le papa ka, a gona le mo ka reng ka llela teng, wa bona kore le ena papa ka ha kwane le abuta gage, ga ba dirile mediro ga ba bitsane, re no kwa le fela le ka batho manyalo, ba dira manyalo within a week fela, ke gona ba papa ka a bolelwang gore hai gona papa abuta gago o nyadisa morwedi wa gage, gore morwa wa gage. Kore ke di mmakatse dilo tse gore go diragalang, wa bona why, mare ka mo ke reng maybe ka mo papa ka go ka ba betere, nka tshabela ka mo teng, maybe batho ba teng ba ka nkamogela ka ngwana bona, ai ke bone gore go a tshwana le ka mo mama ka go wes. Ke na le bo malomaka, ebile o mongwe robetse, mare ena re feleitse e ka re re a kwana, jwanong ke setse ka ba babedi, re kwane.
a ke tsebe gore le bothata ke tse gore le keng ke kgola ntse ke sa tsebe gore keng till papa ka yaanong a kry-a retrenchment a boya mo gae ke gona yaanong ke tla iswa le ke yona ntho eo kore papa ka wa bajwa gona no a ke bolela so o ile a nromela le voice note last month a nromela re ngwanaka nyaka o bona ka nka o bona ka bona wena fela ke bona mme wa ka ke go bona fela o tsena fela o rile yona ntho ya ntlaisa gore papa ka tsebe mama a ra ke go bona ba re o tshwana le ena mamaka ba boletse le mo ona mo motseng mo ne ba phela ba bolela so gore hai o tshwana le ena mokgekolo kore le papa gage Maswi o tsamaile le ena ka mokgwa o mongwe a ke tse gore ba mo fileng ka mo ona mo mošate o file tsona dijeso tse a ke tsebe gore ke le ena a ba sepela gabotse batho ba kore ke tlhoka bakgekolo ke tlhoka batho ba bagolo ba nka ke lele ko bona ke le ngwana ke tla isegile kore ke a gala ga ke bona motho ko bona ba na le bo magogo bo ntatemogolo ke re wa tsa o blessitswe nna ka mo saeteng ka o fela ga ba robetse ke no sala ka ena mama le papa a ke kgotsofale ga ke re ke lebelela ka mo saete le malomaka ba ba phelang ga bana taba le nna ba ntlhoile mara ke sa tsebe gore ba ntlhoetseng go tle ka mo tabeng ya mogala jo ke dulang le ena taba gage le ena re thomile gabotse a go ntse go ya go a thoma 2007 ke kopana le ena a tlile a tlo bereka mo Nissan so a tla thoma learnership ya gage kopana le ena ne le motho a dulang back opposite ane wa iponela ntse ke ikanegela thoma taba tsa ra ithomela ra ratana a thoma mo ke a bona re khesela ya boya batho ba ko bona ga ba mpatle ke ona no a ke tsere ga ba mpatle ka mabaka feng go na le diphoso tse dintšhi ke le so ka 2008 or 9 e be le gore ke kopana le bothata ke bona mokgekolo kore ke a tshwenye ke la bona seriti o phela o bona motho ke na le o bona batho ba robetseng motho a ntlela a mpontsha gore o nyaka ore ke fiele ke sa tsebe gore ke mang ke ye gona ko kerekeng tsoko ga ke ya kerekeng tsoko ke fitlhe ke kopele taelo ke ba botse ke re ke bona seriti sa motho mara ke motho wa mme ba re ai motho ke mokgekolo wa mme wa monna gago le ena mokgekolo ka mo o robetse ao ai motho la ntshwenya a phela ke mmona fiela kore a mpontsha gore ka re ke fiele gore ke direng mara ke bona suela ai a fitlha a botse papa gage le abuta gage a ba bolelela gore ke na le bothata go na le ngwana motho o mongwe kopane le ena mo and then o kopana le bothata bo boso o bona ntho eso ba re ko kerekeng a tlo suela ka mokgwa mokgekolo a bolelang ka gona mohlomong go tla ba betere hai ba dumele ga ba sena ba dumela ke tle re feletse re ya le gona mo a robetseng teng fitlha mola ke suela mola and then ke tla le ka mo ntlong ke suela ai go tloga mo ile ga thoma mathata gona ge mogala jo ke utlwa ba re hei motho a nyaka o bona o ka re o moloi o dilo tse ka moka dilonyana tseo ai re dule 11 years ke sa motho a sa e gae kore a tla gae a tla ka mo mama gage ka mo mmane wa gage kore a gorogela ka mo a sa ya ka mole papa gage ga nyake o mmona ga nyake o mmona le magatileng gona nna
gore ke bolele gore it took 11 years gore ntate o a mpone gore ke motho wa mofuta mang, ke motho o jwang, tse ke dula le ngwana gage ke mo tlhokomela gona mo Gauteng mo, e le molwetsi a bajwa a tlhoka bophelo. Kore kgwedi e nngwe le nngwe re tsamaile di-surgery go fitlhela a feleletsa a re thusa ke yona kereke tsoko e mo thusa re ke bontshiwa le tsona ditaelo ke mo thusa mo ke mo thusang gona a ba kaona a bokaone le mmereko o be gona a re ntse re sokola ka mokana 2017 re ye ona ka mo site le la Podingwane ka taba tsona tsa kereke tsoko ba fitlhe ba re fe taelo a re moruti a ye gae ha ya gae a fitlha phete taelo e ka mo gae ka mo jarateng mogala jo a ka se mo dire selo a fitlha e dire ba kwane go be right. Le nna ke be surprise a mpolelela re papa ka wa bolela le nna ke kgonne o tsena ka mo jarateng okay vale ke tla thoma re ba botse re ya nyaka gore re tle kgona re tlhabise magadi. Ke setse ke na le ngwana le ena ngwana o na le 15 years ka sheko 2017 ke setse ke rwele wa bobedi e le gore ena o nkra ka bana ba babedi. Then a re fetsa mo 2017 a dumele mogalayo wa papa mogalajo wa papa ga ga dumele taba magadi gobane le moshimane wa tlang ka mo moraga gage a be le bothata a botse papa gare wa mo dumela gore motho a nyale ngwanyana o na papa a dumela a founele mogalajo wa ka re motho o re ko nna ke a o dumela gore o nyale ngwanyana o na a re ha o kgante bothata ke eng mo ba e fete re lokise taba tsa go tla gae re tlo dira magadi a be gona romele bo malome ragadi ba seo ragadi ke kry-ile gore le ena o ba sa tsene ka mo jarateng ka mo gona ka bo mo molekane wa ka ba sa kwane go tlile malome go tlile le rangwane le o mongwe wa leloko o robetse yena. Then magadi ba negotiate ba dire ga botse ka mokgwa ba dirang nna ke tseba kere mole a ke dire so ka gore go sane ba bang ba lli ka mola mama ke nyaka gore o tsene go tše e leng gore di ya go tshwenya gone jale tšela tša morago nna le wena re tloa go dula fase re tlo di lokiša ke nyaka gore o tsene kudu-kudu go tše e leng gore gone jale di ya go tshwenya ka gore go sane balli ba bang ka mola ke nyaka gore ke tle ke ba bona bona le tša bana ba gago le mogala wa gago kudu-kudu tše e leng gore o nyaka gore ke tloge ke tsena go tšona ke go thuša ka tšona tše di napang di go tshwenya di go kukile di go tlišitše mo gae. ke tshwenya ke tsona kore ke phela ka mo ke dulang gona ke bona meriti and then le bana ka mo ke first born ya ka tšu le ena dilo tsa gage tsa sekolo di tsamaye ga botse wa bona and kore a ke itse gore nkare last wa bona ne re le gona nka bolela testimony nyana ka rara a ke re rile ra fellwa ke nako mare la re fa tse le fang tsona within a week ngwano since 2023 a nyaka o kena ko university o kene o mo la ra mo thušang o kgonne o tsena ko bjale a ke re buile le la re boye a re boya re tlo kgona go dira tse dingwe le gona moo ke bone ditiragalo tse di botse gona beke mare ke bone le bona ba re tshwenyang kore le gona batho ba ko molekane wa ka ke bona ba ile gore ba phela ba tswa gona moo go mona mo re phela re tsamateng ke bona ba re tshwenya ba romela ka dilo tse ba romelang ka tsona ona mo lapeng mola bjale a ke tse re ka re go gole mo re dulang teng mare na le stene le kam mo ga Ntšhabeleng o tswalana jwang le bona
mang ba ba ka ntšhabeleng o ne ke ga geno mo goba ke ga bo mogala wa gago ke ga geso mantšhabeleng Oh, papaka alright. ke ena ile gore wa bajwa ke tliswa le ke ena gape wa bajwa since a tla thoma dula mo tshwenya ke maoto and then le ena gore o phela go na le dilo tse tsa sa tsebe gore di mathang mo jarateng e le gore before kore ke stene sa kgale se ile gore batho ba pele ba mpontsha sona ka ganyoga ka bitsa ntato mong o robetse wa ka mo a phasha a tla se bereka ba re ba bona dinoga ka mole a tla se a bereka papa kgona o aga bale o ka re meleko ele e buile ba di theile mo di-gating a ke tsebe and then re na le stene nna le mokgalajo wa ka ko Steykrale stene sela gona nong se le sona se na le bothata a re kgone o aga wa bona ntho ba di theile ka mokgwa ba di theileng teng and then ke na le ngwane wa moshimane o mo grade 10 then a le mo grade 10 last year a thoma ngwala di-exam ke a thoma bana le phisho mo a re le pelo wa gage bitela ka pele so le ena o tshwenya ke like o kare o re o tshwenya ke pain teng mo sefegeng wa tšha and then le nna ke a tshwenyega ke robale bosigo ke tshwenya ke a tšha then ba ile ba re ke nna le sekgetho ka re ba mperekile ka lebitla wa bona kore ke be le sekgetho gore dilonyana le sefifi ke tenegelwe ke batho ke tlhoiwe ke batho dilo tsa tshwana le tsona tseo le ena molekane wa ka yaka ke bolela ke molwetsi mare gone no o betere ke nowa fela dilo tsa lefifi tse ba romelang tsona meriti yona mo jarateng mola and then ntho nngwe gape every year re lokisa koloi thula ka mo morago every year re phela re tenya kgalase ka mo morago a thoma le October so koloi e bana le accident ya thula ka mo morago fela ditaba tša gago mama ke a di kwa ne taba tša gago ke a di kwa taba tša gago di a kwagala taba tša gago ke tše dintšhi kudu di nyaka gore nke ke dule fase le wena ke go lebelele sa mathomo o bolela ka taba ya papa wa baywa o gae santše papa atle ke mmone molwetši ko mo bose go mo lebeletše le wena o bona gore molwetši o re bolelang ka yena bothata ba gage ke eng ene molwetši ke rata gore ge batho ba ne molwetši ka ga e batle le yena re nape re thome re berekane le yena molwetši a kgone go fola molwetši re tlo no mo thoma gabotse ka tša setšo ra bona gore re a kae le yena ge e le gore re a bona gore ka mo setšong ga re be le tšwelopele ke bereka gausi le di-doctor tša sekgowa ra di tsentšha le tšona ra lekana le mmele go alafa mmele wa molwetši ge o sa be kaone re a pele bjale re tlo bitša ba sepetlele ra bona gore re bereka buang go fitlhelela molwetši a fola kore ke nyaka gore ge ke swere molwetši ka diatla ke tsebe gore molwetši o tšwa gore na a fodile molwetši ka mokgwa ke kwang balwetši ba ka mokgwa ke kwang go bolela ka bona ke balwetši ba tšhoganetšo ba e leng gore santše re gahlane le bona motse o nyaka go waga motse wa berekiwa wa kgona go agiwa wa ba gabotse bana ba ne go hlakahlakana mola le mola ke tlo go thuša ka bona then o ne nnewe ya gore o ka thuša batho ka semoya re tlo go thuša o ye go kgona go thuša batho ka semoya tomorrow ke kgopela gore ka mola o tle ka kua ke leng ke berekang ka gona ne ke tlo kgopela o malefore o bone ke nna ke kgone go tseba re ge ke go hlahla nna le wena ke go hlahla re ya kae mare kudu-kudu ke nyaka mogalabe then ke tle ke bone gore nka go thuša bjang o go nyetša kere mogala ba gago a ke re nako e re šile ka tlhalosa tse dingwe gore re berekile jwang o ka kgona o ntlhalosetša go sasa gore wena le yena lenyalo la gage le bile jwang gannyane o ka no reng ka lona lenyalo le ba sa batametša ba bangwe a ke re ka 2017 kgonne o dira magadi a tsamaya and then ra boa 2023 ra tlo kgopela mogalajo papa gage ra re mogalajo re kgopela gore o re thuse re dire modiro a dumela ai re bona mole mogalajo jara ka moka phela kgwedi le kgwedi re tla re tlo kgopela a phela change di-statement mo la ntsa re lokise re dire mmereko re lokise diaparo re direng batho ba le ka
ka final date ya di 31 ya December ke ge le hore ga ba fina ba tlhakana maybe ka di-1st tsa December a dumela mare ka date ya ntshitseng a tla ga ba tla ka moka bona ene setse re rekile dilo re rekile di masira re odile di catering re dirileng le tsa ko bona ra heto re cancel dilo tsa ko bona re dire kamo ko moshate ba re le ge le ka dira kamo go lokile le ka se gapeletse motho a sa nyake go dira modiro ka mole e le gore o nyadisitse o a tlang ka mo morago before mokgalajwe wa ka kore mokgalajwe wa ka o mogolo wena o la ba bolela gore wa mo dumela gore a monyale na wa e bona ntho and then mohlogolo wa gago o ile kae ga ke tsebe papa kore itse gona jaanong ka ke tse re nka tlhalosa ke reng batho ba ba ganneng lenyalo ke papago ke papa ba bo monna kana bona batla ka lona letsatsi leo jwale wena o nyetse ke mang a kere motho o swantse a nyale ke bagonyana monna ga e tla ka setlea le teng wena o nyetse ke mang o tlile ngwana wa rangwane a le noši go sene mosadi next e setse re rekile dilo tseo motho o la jika ka di last minute e le yena ntshitseng date papage mara ntate Morota moroka ge batho ba leloko ba kgona go se thuše ngwana a re ke a nyala ba mmona re o a bajwa o hloka mothuši o ntšhitše dilo ka moka ba sae bothata e bang gona ge e le gore ke nna ke re ngwane wa ka ke nyako monyadiša boragadi mo malome ba swanetše ba kwe ka nna ba mpona gore ke dira phoso le kgomo e tlileng ka mo gae malome o sepedisitse dilo ka moka malome a founa ka lona letsatsi leo ka bo di 29 tsa December a founela molekane wa ka mmotsa gore nna nka se kgone o tla makgalajwe a re seke ra tla moo ke go thusitse mo ke kgonang gona a ke tsebe e tla no goroga ka bo makoti wa gago kgomo e tlile gapa ke barangwane malome wa mogala wa gago gape Morota malome a nnoši a ka se nyalle motlogolo a ke re ge re nyalla motlogolo o ne sefane se e leng gore ke sa bopapang ene ge re fihla re ya go nyala ngwetši re bala sefane sa bo motlogolo gore ke ba ga moremi ba tlile o nyala boragadi bona ge be ba gana go tla lenyalo le e leng gore le beetswe date mabaka bona be ileng why batho ba family ka moka ba ganne go tswa batho ba babedi ebile nka no re ke malome gona malome ga gapa dikgomo di gapile di etswa kae ka re santse a di gape di etswa ka ga ratswalago o ka ena ratswalago gone bjale o sa phela ke yone ntho e ntlisitseng mare ke kwa ba re bo a bajwa kore since 2023 ntho e nkušang bohloko ena le ngwana gage ba boetse gape morago ga ba boledišane ga re kgone o tla gae le nna ke tshaba o tla gae ke tla re ke tla le ena mo be ba re rona re tlile o tlile ka mole gona no go na le mantswe a mantšintši nna ke mo jesitse ke a mo šomisa kore a ke tsebe dilo tseo ka re nna a ka gola ka dilo tsa go šomiša ke di tsebe ke be ke nyaka gore o ka re ba katla mo ra lokiša ra ba bolela se ba kgopisang kore ba bolele le bona gore bothata ba bona ke eng ka mokana bona wa bona kore gona nong wa bajwa ga ke re last ga re boya ga re tswa mo wena ntate Moremi re bone di-testimony so ba founa ga ba founa ausi wa gagwe wa mo founela o re ke go logora o bajwa o ra yena molekane wa ka a buta gage ke go logora o bajwa mare mogalajo shu wa bajwa lokišang ditaba tsa lena e le gore since 2023 a sanke ba boledišana a sanke ba ra tla le mo wa e bona ke no tla fela ke tlo bona papaka ke re o tla ya kae ka re le mo standing a ke re a re se wage
o tla gorogela kae ba tlo re gorogela mo ba re ka mokgwa ba bolelang ka gona re ra o šomiša re o dirang especially le ena o a tlang ka mo moraga gageo ke ena na leng bothata bo bogolo nako e ka 2023 be go diragala metlholo kore nkebe ke o tsebile nako eo maybe nkebe ke kry-ile thuso kore ga ntšhabeleng ke ka moka mo ba tseba story sa rena le nako e ka di-31 tsa December a re nyala be batho ba nyaka o bona gore ntho e tlo diragala na mmane wa gage ba ntsha lentswe a re ko wena fence re tlatle re bone gore ntho e diragalang e tla diragala wena e no ya mo mabitleng mola o fitlhe o khumame o bolelele batswadi ba gago and then ga o ka bona go rotha metsi o tsebe gore dilo tsa gare a di tlo tsamaya gabotse o rile yalo ko yena mo pela ngwanaka o ke wa moshimane ba tla ba tlo lata majwala a ne re wa beile ona ka mo mogalajo ka mola a re a tla tlo lata majwala gage ba khie di-gate a khie di-gate mogalajo 2023 a re a koba ngwana gage mogalajo wa ka o robetse ko ntle ko gating ka di-31 tsa December ka lona lenyalo leo ra re a go thuso re rekile dilo re phegile rekile dilo re no fitisa ka mokgwa re fitisang ka gona e nngwe ntate Moremi ke taba gore ke na le bana ba gage ba bangwe ke re ke na le bana ba itreilena ba basetsana ba na le bothata ba go fita wa e bona ntho ba fita mare gone ba mo treatmenteng ba kaunenyana and then e nngwe ke taba gore mosetsana o wa ka ga a tshwanetse a kry mesebetsi mo di-company ba mmitsa di-interview a fetsa after neng ba mo romisa morago ke yona fela gape le yona bothata bo ntho e ntshwenyang ga kudu ke yona e ya ko ga bo molekane wa ka ke nyaka ba lokise ditaba le ngwana wa bona mogalajo ka mokgwa a ba jwang ka gone empa bisa pelo re a se ka tsamaya ngwana gage ba sa lokisa ditaba tsa gage la ile gore nna le bona re a go tlo ba le kwano go lokile nna ke batla fela gore ba kwane wa bona go be le kwano and then ntho engwe gape re kile ra etsa engagement ne 2011 ntho eo ba tla ba le ditabanyana tse ding ba re rona re nyetse re dirileng kore a fitlha bolela ngwana gage jwalo re ke kwa ba re wena o ne o nyala e ne le engagement a ke re batho ba ratana a ke tsebe ga ba tshwanela go dira engagement ga ba tshwanela go dira dilo tsa marato maybe re apare di-evening maybe re celebratele re dile ra dira yalo mare bona ba e change ba be ba tlile ba tlo bona ba change ba re rona re ne re dirile modiro wa e bona ke yona engwe gape ile ya dira a e fitlha mo ditsebeng tsa mogala ja ke tsere ba e changeile jwang ke a bona wa e bona ntate Moruta Moroka wa bona taba tša mama ge di thoma go tla mo di thoma go kuša bohloko nako nngwe mo bophelong re swanetše re tsebe gore ne bana magarebe ana ba tlo sepela tsela ye mama e sepetšeng na ge ngwana a re ke bone mosadi ke nyaka go nyala nna ke le tatage ke gana ke nyako ra nyale kae ge re le ba botate re gana gore a nyale re nyako ra nyale kae gona Moroka ge ile gore mohlomong go na le mo re nyakang go mo iša gona gobane re sa mo lemoše a sa gola ane le gona ba tseba dilo tše dingwe ntate Moruta ke ile ka bolela polelo nngwe kare ka nako ye nngwe re nyaka go laola bana ba borena le basadi ba bona mo e leng gore bana ba borena ba bajwa mo e leng gore rena a kgone ba tlhokomela goba ka nako ye nngwe o kgwetše e le gore motho mama a bolelang ka yena ke molwetši e leng gore family ka mokana ga yona ga go ne wa ka dumang gore ngwana gage wa legare ba dule le yena monna re ke nyaka go nyala o a ba jwa motho ge re ka moganetša robala
o tlo fitla kae ya sene mosadi le tlo mo nyalela mo la tlhokofetse gona ge e le gore ba gana lenyalo ba sa phela mme o tlo dira eng ka bana ba ba gage ge motho a re ke nyako nyala a re mo support-eng ge e le gore re mo kgadile gakwe banna tlogela motho a rieng to a e nyakang go mo ganetša e tlo bakela rena bothata re gopole gore batho ba ba ganang tšatši le ba ka re monno wa nyala ba ka se mo thuše go khansela lenyalo o patetše di-deco di-catering o rukile diroko tša go fapana o patetše dijo o riile nto ngwe le nngwe ka date ye wa gana o ganela ka gore o ne motse aowa bana aowa bana go ntšwa le mama se o dutše le papa a ka tlhokofala mo go tlo diragala kwa motho o nyako dira dilo tša gage a sa le gona ke tše dingwe tše di feleletšang di dira gore banna ba dule bogweng ke tše dingwe di dirang gore banna ba ngale malapa a bo bona ba nyake ditaene kgole le meloko le metswalela bo bona ke tše dingwe tše e leng gore di sa tlo re bakela gore mo meropeng re tlo re botšiša re re mokete o kae ba ra ba tsebe moaleng ge e le gore mme o a ba monyake ba mmitše ba mmotše makoti re ya go rata mara bothata mekgwa gago ga se yona ge e tla mo ene ge batho nna ge ke nyaka go dira anniversary ke dira ka nako nna ke nyakang goba ko e direla Durban o ba Cape Town o ba kae ke nna moo and then ge e le gore ke decide gore nna le mosadi ya ka re tsamaye mo gongwe re ye Brazil re ye go celebrate anniversary ya rena ke nna moo mara ge nka re ke re ke a nyala papa a gana and then re boela setšong ka setšo ge ngwana papa ga a gana go monyadiša o swanetše bore borangwane ya ge ba direng ba tsa morota tšatši le lengwe maloba ke botšišitše potšišwa gore ge motho a dula le motho a mmetha a mo gobatša mo tshepiša go mmolaya mosadi o re ka montšha jwang ka mogare ga lenyalo le folle ke botšiša gore ge papa a ganetša morwa ga a nyala morwa a lokile a kgethile mosadi o a neng bana le yena a re ke nyako monyala re swantše re direng re swanetše re challenge dilo tše e leng gore ka setšo ba re ga di lokišege go ya ka nna go ne nto e palang go lokišega motho o ne boramogolo motho o ne ga bopapage swantše re nyake go tseba gore na re santše re direng ka gore la mafelelo mohlobolo ka mo santše o tšo ene o feleletše o fitlha ga bo monna ene ge papa a re a o nyake ka gagage re direng swantše re tle re dulele fase re šoge ke topic ye e leng gore e tlo nyaka gore re e boledišaneng gobane ba gona basadi ba e leng gore gone bjale ba nyaka go nyadiwa banna ba redi go gana ba bo banna mara ba bona bana ba nyalwa ke re ba re rakgadi wa gana mara bana ba rakgadi ba nyalwa ramogolo wa gana mara bana ba ramogolo ba nyala rangwane wa gana mara bana ba rangwane ba nyalwa mara nna ke le ba tate a ba swanela go nyalwa se tlo e nyakela letšatši re tlo bolela ka yona re tlo bolela le bahlalabe re tlo bolela le botatemogolo le bokoko ka taba ye ba tle ba re botse re swantše re direng go diregeng ge go le jalo ka gore a gone gore rena re ka kgethela motho mosadi o ne mo ganetša go monyala o ne bana ba ba kae le yena mama ke na le bana ba bararo le ena ke morwa o motee le basetsana alright gone jale ge re ganetša motho go nyala montate morota bana ba gage e le ba bararo bana ba ba nyaka sefane mosa ene ge bana ba ba ka re nyaka go nyala bo nyalela kae papa go bona papa ga mo ganetša a nyala
Eish. wa bona re go tlo o tsoga dilo tše ntšhi a fa monno ke tate na kore go senyega go thoma mo mara yo o senyetša lebala ko apeng ya mara potišo ke gore e senyega so ba leloko la gabo mme ba le kae le ba leloko la botate ba le kae ba re malome o tsene malome ga a tsena o tsena ka lapeng mara o tsena ka lapeng la mang ke ile ka gahlana le yona tšatši le lengwe ke goroša ngwana o mongwe wa ka ra kry-a e le gore sesi yage ba mo nyadišitše o nyadišitše ke bo malome le bo mosadi ya ramogolo yona taba e gobane ka ga gabo ba re lenyalo be le sa dumele ke no rala re gona ya phela e malapeng a mantši jwalo ka badudi ba sekhukhune ga gabo setšo ebile ba re taba ye ke ya gantšhabeleng re dira eng ge re gahlana le mathata go swana le a go no tšwela pele lenyalo le re la gana goba re tla ka leano la gore lenyalo le lebe gona na ke tlo go thuša mama o se ka tshwenyega le re emele ka mola ke tlo bolela le wena tšintšhi go sasa re kgone ke ka lapeng la batswadi la bo magolo wa ka ga bo papa ka go tloga mathomong ka gare go lapa le go bile le mahu a mantšhi ka tsela tše di seng gabotse ka mathomo go tlhokofetše tate mogolo ba mo tšheletše ka jwaleng la bobedi ya ba rangwane ba mo hwetše ka rumung a no tlhokofala madi a tletše ka morumong la boraro ke papa ka o bo santse re a tla a nyale ka kgwedi a nyalang ka yona a no re e be le motho a re ilang di-taxi a ra le ka mo taxing a e tla gae a na le banamedi ba nameditšeng a re o bona kgomo mo pela gage mara batho ba ka mo taxing ba re ba sa e bone e no bona ke yena nnoši so ke moka koloi ele ebile ya thula batho ba bona mara kgomo eo ba e bone ke ge a go bala ya sepetlele a fihla ya hlokofela le sepetlele then go latela ya ba motswadi yaka yena o ba jutše mo e le gore o ba itše nako e telele ke ge go e tla rangwane mong o tlogile mo ka nako ele ya ke le ka nako la di-corona founela ke mosadi ya re a tle makgweng ka pela ka pela mokgekolo a mmotšiša gore ka pela ba go iša kae a sanka ra tsa gore ba mo iša kae o fetile beke ka bobedi ba re rangwane o ne o re a e tswa mmerekong a re o kgama ke selo a wela fase a ba ka ICU nna re sa tsebe go tseba batho ba mo motseng re tla re kwa mo motseng gore rangwane o ka ICU nna re sa tsebe o bile ka ICU nako e telele a se kgone gore ya selo then ya ba gona go pala ga gagwe then ke moka mokgekolo ke e beng re šetše nae re godišitše ke yena gore batho ba ka moka ba robetše ene o ba dutsenyana beke mara bolwetse yo go nne mo le gore bo mmakaditše ka mo a bego a le ka ntsha a bego a robetše a bajwa be go ne monkgo mong le ga o tsena kwa gate-ing o ka o tsena kwa gate-ing wa go sa kgahle jale ba itse go sepela ka moka ke šetše ke nnoši ka ra lapa le bana baka ga re robale go kwala o ka re go selo ka mo godimo se se gogang go kwala o ka re go motho ka mo kore ke kgone go tsena then a ke tswala lemati le go šhala o ka re go ne motho ka morago gaka mara ke peye kwa motho wa ke mmone kgwedi ya go feta ka mo gae ka montle go na le merula e meraro e šalane morago mo tee ba o remme go šala e mebedi so mo moruleng ka bo 8 go sa ka maribiši go lla maribiši mara ke ya kwa gore maribiši a se sound A1 ke ge ke rela bana ba ka ke re ka montlapo go lla maribiši ene o kare a se le teya jale ke dutse ke tšhabo tswela ka ntle a lla mo e le gore ka ba ka tswa ga ke tswela ka ntle a re fitlha mo la motlhareng re tea mo motlhareng go tšwila mathomo go tswala bobedi a 5 go fitlhela e ba ka palo e ba 5 so maribiši ke maribiši le gore a re tshwenya le leng le kgone o tla mosegare le sa ke mo tlhakeng ya ngwako wa leraka le a sepela after 10 minutes le a boa gape wa leraka le a sepela mo e le gore ke kgone bona gore le ga ba re ke le ribiši ke la modimo mare le lona a se la modimo le bana bešo ke ngwanyana ke nnoši ke masogana mararo ba babedi ba bereka a ba sa dula ka gae ba tswile ba dula ka ntle ga gone nto ba iriang ka lapeng
jwale ke tsebe ke a tshoga gore motlho mongwe selo tse di reagetseng ka mogara a lapa ke tse di ba riang gore ba be kwa molaleng ba sa nyake o tla ka lapeng. Le nna jale ke šetse ke tshoga for the sake yaka le bana ba ka gore na ba ka se tle ba felele jana cause lapa le no tloga e no ba sanka go ba se se botse ke gore sanka go ba modiro o ka rego o a thabiša ka mogara a lapa go be go no ba mahu waya sanka go ba monyanya sanka go ba phathe sanka go ba selo. Jwale ke mo ke re ga ke dutse ka gara lapa ke a tshoga gore na bophelo jwa ka le bana ba ka jona bo safe na ka gara lapa le re ekwa dilo tša mohutong go riagala dilo tša mohutong. Ke gotse ke tsena kereke e itseng ke le motho le go bona ke bona ntho ngwe le ngwe le ngwe e reagalang mare ke sa le monyane ke sa gola go fitlha ge ke gola ke ba le bana ka re ke robetse ka bontšha go ke lwa le noga ka molapeng ke leka go e bolaya ka mo lapeng. So tšatši ntshebele la bone ke ya khwaereng ke tšwile ke tla kwa tseleng ke bona ngwana gae wa mafelelo wa mošimenyana o busy ka matlapa mo mohlareng gana mo moruleng o tswang maribiša o busy ka matlapa jala ke re nka se gome ke ya khwaereng ke a sepela ke ya khwaereng ga ke boa ba mpotša ditaba gore gomme no go bo go e le ora e kgolo re ba e bolaile. Then monna ka mo next door ke bone gore ngwane ntho a e bolayang mole ke e kgolo ka kudu mo e le gore ka re ke emelele ke mmona gabotse a ka ba katana leng ka mokgwa ba e bolelang ke e kgolo ka kudu and then e tala mokolo wa ntsha se mokolo jale ka noge e tlwaetseng ba re o ka re wa ntlha so. Then ba itse go fetšo e bolaya ge ba dutse ba khutša ke re ba lapile ke kgale ba katana nayo o tlile motho a fitlha e tšea ke motho e le gore o bereka ka batho a re o ria tša jiriang le no se tsebe gore go tšea ga ke tsebe. Then nna le abutaka wa mathomo a go tsefe selo mo e le gore o kgone gore ga a kopana le nna motlho mongwe ke sepela le batho gore ke na le batho ge ba bolela nae a humola ba re wa e humola re selong e se le na le ewe a ke nka se bolele selo a ke mo lebelele gone gore ke mmolaye no se re le bana ba motho na go lao gana mo re le bana ba motho a ka e nagana e le ngwana mmane na mare ke kgone go bona gore problem yona e ka be e le gona cause ga gone motho a tle go nagana o bolaya ngwana ga be e le ngwana mmage ke mo e le gore ba tswile ba dutse mo ntle jale ke no se tsebe gore go riagalang ga go be le boroko le kgone go tlhaba letšatši ke senke ke robala total le be le hlabe bana ba sekolo ba tsogo ke ba hlapiše go iwe sekolong ke senke ke robala. And then ka re ga ke tlo ba ka tswa ka mo kerekeng gore batho ba go thuša ke be ke fela ke ya cause be ke le motho le go phela ke bajwa ke baba ke maoto magetla sefega mo go tlala moya. So ke fitlha ka mo kerekeng la mafelo ba nretse ba re ga ba sa ne taelo ya ka mo medimo ya bokereke e re setšhaba se tletše mo nageng se hloka thušo yaka jale le bona ke phela ke itla mo go bona ke lela ke nyaka thušo mara ke nyako go thuša ba bang ka ntle ka ge ke sa kwešiše gore ba ka ba era jang ya ba gona ke tlogetše kereke ka re go tlogela kereke ga ke sa bona selo total ke motho le go phela ke bajwa ke a kgamega mo mogolong ke ne o ka re ke tea ke stroke ke a omelela letsogo ke moka le kgone go ema so go ma 30 minutes ka moka le eme so tšatši e leng o ria maoto tšatši ngwe o ria letsogo tšatši ngwe o no ria mmele o ka moka kore o no gana ke dilo tše e le gore ke lebane le tšona tšeo jale be ke re ntate Moremi ga nthuše ka dilo tše. o na le nako e kae o tlogetše kereke? Ke tlogetše ka 2021 ke tsene ka 2012 go rara wena go tloga 2021 o sa bone selo? be ke bona tšatši le leng and ge nka tepotša gore maybe ke a tswa ke a solong maybe ko bolela le badimo cause papa le mma ba nyala ga ba nyala ona ke re bjale papa ko hlokofetše ka kgoibo sentse gore ba tle ba nyala ka yona so ka mokgwa ba tlhalosang mama a ko swantse gore ba monyanya o tšwele pele a re o kwele bohloko a batho ba eme monyanya a sanka wa go tšwela pele jale ge ke ntšhi ge ke phasa ke ne gore maybe a ke phasitša ka molapeng ba ka mo ba ka senkwe ke ne go tswa ke ya solong ge nka tswa ka ya solong ke mo ke rego ke boa ke bona mara ge nka se tswa ka khunama ka mo ke rapela ka mo ga ke bone seno.
o berekiša fane e feng gone jwale ya bopapa o berekiša fane ya bopapa go jwang a se a nyala ga ke tsebe re o riagetseng le ga a šalantše a tlo nyala le no gola ga botse lentše le berekiša yona mara nna le e mong be re bitša ka ya gabotse nna ke tlhakisitše ke pasa nako e telele ge ke iria ka seineme ya bomma e gana tena ke iria ka ya bopapa ya dumela ke ge ka moka bjale re thomo ria ka ya bopapa o boletše ka taba ya sebatana se se bolailweng ka mogae ne se tšerweng a se nka la nyaka go ka tseba gore sebatana se se tšwa kae go direga eng ka sona ntate moruta mokgekolo e beng re šetse le ena ga ke tsebe gore ba be ba mmojile pelo ore e be e le go fetela ke bana too much mo e le gore o šetse a amogetše ntho engwe le ngwe ke be ke ne gore ge go boniwa dilo tša mohuto le ge go riagala di riagalang ka mogare a lapa ga ke mmotša re a ba feleletše ba feditše bana ba ka ke sa llelang kore o ba šetse a kgaseditše ntho engwe le ngwe e lokile a re engwe le ngwe ga e riagala bjale ke ne go mmotša gore ka nrena bjale ke nna ba re bana re etla re tle re reng ge wena o šetse o kgaseditše ka lapa ka mokgwa bjale a ke bolela ka mokgwa be ke bona gore o kwa bohloko kgosi wa bane gore thušamego kgware bana ba ka moka ba fulo sepela ka tsele ke sa ekušieng ka moka ga bone ene a gona le o ile gore mohlomong lekile la tšwela ka gore ga botsebotse banna motho go ne go tša go tletse madi o lomilwe ke eng go direga eng o kare ba morarile go tloga kgale le mokgwa ke bonang ke thomo tseba dilo tša go ema ka tša bophelo ke sa le monnyane ka 14 years ke bona gore a go loke selo ga ke tlo ba ka tla ka mo le gare ga kereke ga tše dimpotše ore ga o kwane le abuti gone jwale mo e leng gore polelo ya lena ke taba gore yena gore ga a go lebelela o bona e ke o ka re a ka go iša godimo le godimong ge o gopola la mafelelo ke eng ye wena le abuti ya go le bakileng ge le fihla tabeng ya gore ga le sa boledišana a ye gona and then thata bjo botsoga ga a ka no bjala a se ya no bjala le kgone go boledišana gabotse le dilo tše ke mmotšang tsona gore bošego bonrela ore a di tsebe o kgona go ka molemoša ka nnete-nnete gore ga botsebotse ge o no le madila monna o kotse bophelong baka ke a molemoša a gona motho wa go tlatsetšang ke mo ka mohlhomo ge e le gore o na le tlhatse yena a e fetse ka goreng ge ke ba botša ka dilo tše so gane gore na di riagalela lena tšeo na re di bone ena re nna ebila ke bone tšeo kore leselong e selo se sa riagalele kwa go wena le yena a sa se bone gore ena a ne taba le tšeo kana bana ba mmago le ba bakae re ba 4 le ba i4 ba bang ba kae ba babedi ba dula room ke šetse le monyane ka molapeng ba babedi ba dula dirumong gobaneng ba dula dirumong a ke tsebe kgaetšedi ba dula dirumong kgole goba mohlomong gona mo motseng ga geno e se mo motseng a kere ge e le gore ba tswile ka matogo ke tla kwešiša ge ba le jane first ba re ba dula dirumong ba bereka ba bereke go tswa ka matogo ntate moruta o ka tswa ka matogo mara ga gone motho a tle go fetša 3 months a sae ka gabo le ga a tswile ka matogo ga gona dula kgausu gape ga se mo e le gore ba kgole ka ga mašang ke kgausu mara ga ba tle ka gae le a bolela ka difounu le a kwana gabotse go pala fela gore ba boe ka lapeng o kgone kwa motho a go botša re be ke ne a buta go kae gana mo nthong e then ke moka ge ke ba botsiša ke re wa e le dira ntho selo sa tle ka lapeng a bana lebaka o ba kgona go ka ba gaufi mo metseng ya gaufi fela go tla ka gae go apala o kry ba re like mo dithabeneng ba re be ke ne la buta go kae ke motšhe kere wa sa tle ka lapeng a na lebaka o tswa skinoto kae sese mo tseleng kgausi le a ke ra gore motsaneng o ba reng keng o tswa kotsiri o tswa kae ke tswa kotsing gabotse ka mo thoko moroka ka mo wa go bona ya o ka re go ne bothata ba bana ba go sei ka gae a se mme wa mathomo a bolelang poleleng ya ke a ekwa taba ya gage
ya e nyaka kgopolo ya lephefo. O na le mathata. O na le mathata ene ke mosadi. Go be go tla ba boseng ke batlile le o mongwe wa monna. Tatemogolo wa ge o tšheletše poison. Rramogolo go tšhologile madi. Tatagwe o šile ke kotsi ya koloi. Mmaagwe o bolwetše. Rrangwane o kgamile ke selo. Koko go be go ne le bothata bo bogolo ba monkgo. Mahu ka bona a re bontšha gore go na le seka se se seng right ka mo gae. And-e ga re a tshwanela go dumela gore re be le mahu a tatelano. Mahu a tatelano a re bontšha gore go na le se sengwe se se sa sepeleng gabotse. E ka ba re sa tletše ke baloi, e ka ba go ne nto nngwe mo sedimong re sa e direng gabotse, e ka ba e le gore re berekile letšwa ka phoso, e ka ba e le gore rena ka bo rena go ne le o mongwe wa neng pelo mpe ya fetšang ba bang ka mo gae. Lehu la motho o e leng gore o hweditše car accident, re swanetše re lebelele gore e hlotše keng. Nako e ntšhi batho re boloka bahu a re thiolle moleko o re ileng gore batho ba tlhokofale. Motho ba mo rometše ka tladi e itaile motšere. Re boloka motho a re thiolle moleko ola wa tladi re emela gore e tle itie o mongwe gape. Go tšhelelwa ge motho a tšheletše poison go raya gore motho a tšheletše motho wa lenyatša mose, wa letelela mose. Ga a kgona go no tšea mpholo a tšhelele o mongwe ka mo gae, o ra re naganeng ka ena. Swantše re di gore mohu a e twele a bonane le motho gobane motho o kotsi o tla fetša batho. If re mo tlogela re re mohu robala modimo o tla mmona, o tlo mmona a bolaile batho ba bakae. Re ya tabeng gape ya bolwetši. Bolwetši a bonotla. Bolwetši go motho ge bo etle re santše re tsebe gore bo tšwa kae. Then re tsebe gore molwetši ge re mo alafa re thibela jwang malwetši a tsenang. Motho a tlhokofetše santše re tsebe gore nto e jeleng motho re ka e thibela jwang gore se ka tla tšea o mongwe gape ka gae. Taba ya koko wa bona mo ba reng go bile le monkgo re santše re tsebe gore monkgo ko ang o tšwa kae o hlotše keng. Then re kgone go tseba gore le ge koko a robetše nto ele se ka tla boa gape ka mo gae. Se se o boletše ka bothata bo bogolo ba go rola le abuta ge ebile o mo tshepiša go mmolaya. Moruta mantšu a batho ba bang ge ba re ba tlo go bolaya o se ka nyatša ebile o se ka tšea gannyane, o tla go bolaya ka nnete. Motho a ka re ke tla go bolaya magagešo direla motho protection order a dulele kua o dulele kua, o lokiše meleko motho a dutše kua o dutše mo go fitlhelela le e ba right. Lebaka ke gore ge e le gore a nyake protection order ga atle re mo riele ditaelo ka lebaka la gore a gona ba ba bolaileng batho ba tšea gore batho ba nto ba e bolelang ba bapala sese. Ske wa bona abuti ga a go omanye fela komanyo ya gage e se ka fitlha mo e leng gore o tla go bolaya. Go bolaya motho a se papadi. Go bolaya motho a se nto e leng gore o ka e tšea gannyane. Go bolaya motho ke kotsi. O boletše gore wena o motho wa go bona, o na le lebaka la gore wa o šetše ke kua gageno, and wena o ka se le tsebe, le tlo tseba ke medimo wa geno boa buta go ba tšwele. Maele a nna nka go fang ke gore o nyake stene gobane ba tlo re ge ba tekemelela ba tlo re o la kgaetšedi o ganelela ka gae. Nyaka stene gausu mo e leng gore o tlo kgona go tlhokomela motse wa mmago o se ka senyega. O ne badimo nto mathong.
o motho wa ditoro go bolela le badimo ditorong o kgona go bona dilo tše di tlang e phe nako ya go bolela le bona go fitlhelela ba go botša re o direng then ga ba lapa lela geno nka le thuša ka lona go botlhoko gore bana ba geno ba tle nageng ya mo le dulang ba palle ko go tla ka motseng wa batswadi ba bona ya bušeletša nyaka stene ga re tsebe ntwe ba e naganang batho bane and ge ba ka go bolaya ka nnete o tlo reng o ne bana ba ba kae ye ba 4 papa go bona o kae go gona mara a dilo di sa le gabotse o no fela timelela boa okay papa go bona o re go pala kae gore a nyake le bana ba stene ke motho le gore a re dutse re bolela ka tša bophelo re eletsana o a rata mara ke no se tsere maybe ke ka mo go nna ke no se go ne o sebe gore nka ba le tše botse ba ke ka kua go yena na o ne ke bokae stene mo le dulang ke mogorwane ja tura 20,000 20 ga ne o dula kae ka mo skinoto ke 20,000 stene tene ja tura majijang tate moreng alright mara ke re ne dipoleke tša mo ditene di sa turing a tseba banna a ke le botšeng ntongwe banna ge ba geno banna ba elwa le wena banna nyaka stene banna go ne poleke ya mo ditene di tšhiphileng tsa mo nyaka stene o tutulele mo le bana ba gago o šireletše bana ba gago o tla kgwela lapa la geno dipotšišo re wena go ntšwele ba ka go bolaya bana ba le bošala ba dirang ande ge o le monna o ne bana ba ba 4 o se ne stene mara gabotse o gopotse jwang 4 gape modimo a gone tšatši le a tlo tlogang kua a leng gona a tla mo a tla go tšea ka letsogo a rarie ko go fe stene ga bona mahu a mantšintšhia batho ba bantšhi ba tšhabetše wena o šetše le motse o swereng mathata matshwenyego maribiši dinoga ditlaišego tše ka go fapana di aparela wena tše dingwe tša dilo tše e leng gore di dira gore monna ga go bona no fela pelo a go tlogele ke tšona dilo tše wena o šetše le tšona ene monna ga ba swanela go emela basadi gore ba ba botse gore ke nyake stene monna ke tlo go botša dilo tše dingwe ne wa bona go nyaka go bona gore mo ke gahlane le monna ge o thoma go gahlana le yena o tlo go botša gore mogatšaka ke duma re be le motse mogatšaka ke nyaka go nyala mogatšaka ke nyaka go bona bana ba rena ba e ba le tšwelopele mogatšaka ke nyaka go bona bana ba rena ba tsena sekolo ke monna o ene monna ga a nyaka selo o tlo se dira ge mmereko o se gona o tla tsamaya foromo mo metseng gore a dire nto e nyakegang ya nnete go agela bana ba gage gontswe le wena seemo se o leng ka gare ga sona a o safe go ba ka gare ga lapa la geno because a ka go bolaya butiago a ke re gore ke tlo go bolaya ore o go botša jalo ge ile gore go botša jalo gore a re o tla go bolaya bana ba gago bo tlhokomela ke mang ene gona ga a šala a re o tlo go bolaya o go bolaelang o mo dirileng wena ne go ne monne mong e le gore o phela le yena then o mmotšišitše beke tša go feta gabotse monne o ema sepela ka koloi pula o ka re yano then a re ke namele a ke seno namela buta ka re o a fologa yena monne la modimo a re o fologelang a re a kenye ko namele le motho ka polekeng e one monne le modimo a ema ka koloi ya gago a re ke kgopela o gona šo sese ya gago le wena o gona ntšha sello se e le gore
o go tshwenya ka sona ke ekwe wa homola monnele wa modimo a modiša re ntšha a gone nto a go ntšha o fole moraro o ka se kwešiše kore batho ba ntši ba mmodišitše le ka lehula mokgekolo ba re kgobokantše ba mmodišana lebaka o fo wa botša gore le ka se kwešiše ebile ga ba bela le bogala a ba tswa then ba re ke mo reele protection order ka re ya go gore go kgone gore ke re ngwana gešo protection order ga ke nyake maphodisa tsene gare a rena cause ke bona gore alright wena o gana go dira protection order o šireleditše ke eng wena ke a kgone go bona motho ntate ke rela gore wena go ntšwa le o šireleditše ke eng ke badimo le modimo ga ga gešo ga ke le botseng wa bona le sa tlo tlaišega kore ke nyako no le botša nnete ge ngwaneno wa go rata a ka se go tshepiše lehu a se gore ke re dikgaetšedi ge ba le tshwenya le kitimele police station nnete ke no ba ke nyako no le botša gore ge ngwaneno wa go rata a ka se go tshepiše go betha a ka se go tshepiše lehu mona before o ka tshepiša motho lehu mona go ne lo tšintšhi o ka galang motho ka tšona ngwana gešo nto o e dirang ke tlo go raka ka gae ngwana gešo nto o e dirang go o sa nkwe ke tlo go ngala ngwana gešo nto o e dirang go o sa nkwe ke tlo bitša borangwane gore ba tle ba go gale nka se go tshepiše lehu motho a šala a fitlha lehung o nyako tshepa kang gore motho o bolela nnete go bona protection order ke tswa go bona re protection order maloba ga botse protection order e ne maatla e ntšhitše monna ka kamereng ya gage ya go morobatša ka gare ga garage ge ke re monna wo sa buele ka kua re ka kua go ne le protection order wa ntse ka kgwata mosadio ke a ga hlopha diatla ke a spela ke a ga hlopha diatla sese ke a bušeletša šo sese Maria wa e tseba gore ke basadi ba bakae ba bolailweng wena gone jwale ge ngwaneno a go rela re ke tlo go bolaya wa bona nkebe ngwaneno a go rela re ngwana gešo a nkwe ke tlo go biletša ba gešo ke be ke tlo ekwa mara ke gana lentšu le ke tlo go bolaya lentšu le ke tlo go bolaya and then wena gona mo gore ke tla šireletša ke badimo ga ka go bolaya wa tseba dilo tše dingwe le di tšeaganyane o swantše ke gopola ke na le family e nngwe e le monna le mosadi re ba kgalema ntate Morota monna o la re mosadi o ke tla mmola setshepe ra re monna gešo nto a e diriwa monna o lo tšo o bolaya mosadi o la fetša le ena a topolaya nna bona ge motho a bolela ka re ke tlo bolaya motho diflageng mo reele protection order o be safe ka lebaka o bona mohlomong ebile ge nke be a kgonolaetša gore ka baka la gore ka re dilo tše di tšwelela ge ke nwele madila a ke tlogele madila le gona Morota o ra re rena gone jwale re ekwa motho ba re o tlo mmolaya re no modimo o tla go šireletša ba molao ba reng gape le nanego le le thietša ke batho ba molao mola basadi ba ekgwa so gape batho ba ba bolayang basadi a se banna ba bona fela ko abuti ba kgona go bolaya le botate ba kgona go bolaya bana ga gone gore re ka šireletša motho a re ke tla bolaya wa bona lentšu le ke tlo go bolaya a se lona ena gone ka mokgomong rena re ka reng re tlo go protecta o botša batho gore wena o tlo ba bolaya cause go rela motho gore ke tlo mmolaya ke case ka boyona nnete e leng gona ke gore motho o phela gantši matšatši a mantši mara wa sepela o speech wa sepela o speech so ke ngwana mmage ge e le gore abuti o nyaka go phela le yena gabotse a tla re botse gore bothata ba gage ke eng mara ge e le gore o tswela pele mmotsa re ke tla mmolaya sesuri o tla šireletša ke badimo nna e tlo re palela nna ke ne ditaelo tša go šireletša sesi le gore bana ba mmage ba kwane ba be gabotse mara ge e le gore go ne ngwana a ka se phetheng ditaelo ka mo gae yena o nyaka go bolaya batho and then sesi o tla no re no go tla bona modimo nna ba se ka tla ba sola nna lentšu la gore ke tlo go bolaya a la swanela go tswa ka gare ga motho a rela motho mongwe ke molato nte o mogolo so o rata gore lapa la geno le loke potšišo ke gore na o tlatla a bolela le rena ra katana le lapa le la gore re le thuše na o a gana
so ga gana se se rena re tlo dirang se se o ne bophelo o ne bana naganela bana ba gago e fela ke re ge ke dutse ke re ge motho ka bolaya nna bana ba ka ba tlo šala ba phela jwang ge e le gore wena gone jwale ge ba ka bolaya wena bana bale ba gago bo šala ba phela jwang motho wa tseba mo bophelong morota re swanetse re dithute gore re seke ra kwela batho ba ba sa re kweleng bohloko motho o nyaka go ria ntwe mpe wena o mo fa lerato mara motho o nyaka go ria ntwe mpe balekane ba kgona go fetogalana manaba bana ba motho ba kgona go fetoga e be manaba bagwera ba kgona go fetoga e be manaba ngwaneno ge e le gore ga a go nyakeletse botse ga a go nyakeletse botse ande ge e le gore mo nyakela thušo o a gana mo šutelele ande tsentšha molao ka gare o be safe a re ra moswariša ra mo riela protection order gore yena a be safe le bana ba gage o ka se re le ngwaneno wa re o tlo mmolaya re botse ka le lengwe lentšu la gore ngwanešo ke a go kgale maonkwe re ke tla bitša bagešo mara se ka morela re o tlo mmolaya ene e le mosadi ka gore yena a kgone o tutwela ge o mmolaya a tlo kgona o tutwela a tontwe mo bophelong sese go nna le go šetse o le so gare ga bana ba geno le bana ba gago o swanetse o eme le bana ba gago kgogo ge e fetša go godiša mantsuane a gola e ba dikgogo e tlhokomela a mannyane e gana ka mannyana o swanetse o godiše bana ba gago o swanetse o protecte bana ba gago if bana ba gago ba kgona go kwa mma go bona a rugiwa pele ga bona ba be ba tshepiše mma go bona go mmolaya pele ga bana ba le ra re ba direng ga ke tse se se maria ka molao wa lena gantši taba e le swa le iria ba ke sente ye protection order ga se morota sa mathomo ko gore rena mmereko wa rena ke go šireletša o ene ge e le gore a buti ya gore ngwaneso ke be ke no ba ke khuši ke tšere ke tše dintšering ke kgopela tshwarelo a re boledišane a gona bothata abuti ke maikarabelo a gage go šireletša ngwana gabo ga se yena a ka botšang batho gore motho a ke monyaki ebile ke nyako mmolaya wa morekiša mosa ge e le gore se se o bolela nnete mantšwa wa buti wa boletše mara rena re ka se eme mo radiong ra bolela gore no modimo o tla go šireletša ka dilo tše e leng gore ka letšatši go reportwa di-case tša gore basadi ba bolailwe basadi ba šireletša ke ke tlo go hlapiša ka go riela ditaelo se se mara kgopela o ye ga gago se ka emela monna ke boletše nto nngwe ntate morota ka re ka August ke nyaka go thuša mosadi bakgekolo ba gešo go ria modiro wa go bitša basadi gomme ke bitše basadi ba ba neng dikgwebo gomme ba tla ba rute basadi gore basadi tikemeleng dirang dikgwebo teperekeleng ka bolena ntene basadi ba tlo kgona o agela bana ntwa go kgatliša ka mosadi ga a bereka mosadi o agela bana le ga monna ka tšhaba bana ba kgona go dula le mma go bona taba ya basadi ya go no dula ka gae a ke bereka ke dire selo a mona go pala rekiša atšha go pala rekiša atšha go palela ke atšha go na le di-product tše batho ba di rekišang di rekiše gontšwele motho o kgona go tloga mo a tlogang a tle mo a tla rekišetse rena masuelo wa e rena re sa ye go a reka masuelo re tle re a rekiše o dutse ka gae o alla gore monna a mphe tšhelete a riese reka masuelo sepele mo motseng o rekiše masuelo basadi ba borena emelelang e tswang ka malapeng ke tlo bantšhetša date le gore re tla be re le kae basadi batle ba ko gore go ne le basadi ba e leng gore ba tšweleletše mo bophelong ke na le mosadi o mongwe ke be ke ne le meeting le yena last a mpotša re nna moremi ke gola over 1 million ka kgwedi
mara ke mosadi jwale ge mosadi a kgona go gola over a million ka kgwedi a tswelelela motho o moruta ga o tsweletse he gore ke mang monna a tlo mo emang ka pele gona ga mosadi o le a kgonne go lwa le go katana le bophelo a ntlhalosetsa bophelo ba ga gore ke thomile ke bereka go le boima ka tsena ka gare ga ditlhakatlhakano le monna le golle ke nna o ke tsweleletse ke tlo mmitsa mosadi o la o tlotle ke nyaka age basadi ke nyaka basadi ba mogae ba tsebe gore le bona ba ka kgona go ba le maatla ba ka kgona go ba le go tswela pele go tlile batho ba go consulta ba go ba le maatla ba e leng gore ba bereka moruta ke fela ke dula le bona fase basadi le phomeletše jwang how about le sharing information le basadi ba ba dutseng ka magaeng ba sa dire selo malapa a mantši a tlo ba le tswelopele ge mosadi a bereka a ka se dumele bana ba gagwe ba sa ye sekolong ge mosadi a bereka a ka se dumele go bona motse wa gagwe o sa agege ge mosadi a bereka a ka se dumele go bona bana ba gagwe ba robala ka tlala ge o ka lebelela matšatšing a bolokgono bana ba makgarebe ke bona ba ba baletseng sekolo ka lebaka la go tseba motlhako wa batswadi ka mokgwa e leng gore ba godile ka gona mabapi le tabeng ya tlaišego ye ba bileng ka gare ga yona se se gane bana ba bafoso a swanela go blame motho o swanetse go tekemelela a emelele bana ba le ba gage ba nyakele madulo ene ge bageno ba go hlodisa ka gare ga lapa e tswa tsa monyaka mokhukhu o tshume ke mokhukhu o tlo go dira re wa ge motse and then go le mosadi o agile motse bana ba gago ba kgona go bona gore mma ke mosadisadi ka gare ga basadi mma ke mosadi o e leng gore o rutile gore ge o le motho ge batho ba go tlaiša ba šutelele o ye go te thomela tša gago August kontšha date ke ya basadi ke ya bomme ke ya go bitša batho ba e leng gore morutabana ba tswetše pele mo bophelong e le basadi ntle le banna ge ke le moroka ke le sogeng ka re ke swere ke stress ke le ka kua gae ka kwa mokgekolo wa gešo a ra goa tlogela go hlo o išitše pelo go le hlabirwa ena phaselela ya go patela society shi moruta tlhogo wa ka e tlo fola mara ge nkare ke na le stress ka kwa mosadi ya ka le yena a re gape wena o ne mogola ke nyaka tšhelete mo mathata ka oketšega a gola wa kwešiša re fetša re rapela modimo re mo kgopela le dilo tše e leng gore ga di kgonagale di nyaka rena re tekemele modimo re file bophelo re file matsogo o re file tsohle a re emeleleng re berekišeng dithulusi tše a re fileng matsogo a ke dithulusi tša rena a re di berekišeng o tlo bona batho ba tlo loka moruta basadi ka mokana ga bona ke tlo ba riela event e santše e be gona moruta batho ba rata batho ba sa rate basadi ba swanetše ba tšoka metseng ba tle ba ko basadi gore go tšwele pele go phomelela ba phomeletše jwang a re ye ka mengwaga ke re ge mosadi a palelwa le a tšha santše a e rekiše and then bana ba gage ba tlo phela ge ba nyaka ditaelo tša business tša gore ba tsoge ke natšo a se tša go rwala wa hlapa batho ba go bona wa bolela wa kwala and then mmereko wa gage wa tšwela pele and ge e le gore monna wa nnete moruta o nyaka go bona lapa la gage le agega ga a tle le mosadi o mo eventeng goba a mo thuše gore a ye ka lebaka la gore go ya kowe wa go kry-a maele ka gore ka gare ga mohlako re leng ka gare ga ona re ka tswa jwang go na dilo tše dingwe moruta re ka se thuše ke boabuti ya rena go na le dilo tše dingwe mo bophelong re ka se thuše ke boabuti ya rena moruta ke kgona gore ke leso ke bereka ke hire sebare ke tlogele ngwana gešo nkwešiše so banna ba bantši ba tšere bosebare ba ba išitše meberekong e megolo nkwešiše ka lebaka la gore re kry-ile go le jalo taba ye ke ya kgale e no ba jalo ga go bonolo re e fetole so basadi ka mokana ga bona ke kgopela gore o e leng gore o hlwaria di-event le mosadi a mfounele go sasa ga tlišeng taba ye ya go thuša basadi ga ba fole ka nnete ba fola ba e tliša letseno ka gae
wa neng tokolosi re ya mo hlapiša re a e tloša a emelele ka gae taba ya lesebo ya go ema ka diterata go bolela ka batho e mona nto e ka se go thuše e ka se tsogile go thušitše nto e tlo go thušang ke gore o tšiše letseno ka gare ga lapa la gago bana ba gago ba be le tšwelopele ge le bana le le 10 le ka gae le ne bana le bona gore bana ba lena ba bereke banna thušang bana ba batle ba attende event ye ya basadi batle ba ba fe maele ba tswe ka mogae o tsebe gore morota go kotsi matšatšing a bolokgono ge o ka ba monna wa ba le dikgarebe tše 10 di a senyalo ka moka di a sebe le di10 go ra re o ne le ditlogolo tša ditlogolo kuku tše di tlo go tlalang ka moga gago then o tlo thoma go ba le stress wa ba monna gore santse o phele le go omanya thuša bana ba re ba nyakele plan ya gore go be le mo e leng gore ba kry-a letseno gona then bana ba be le tšwelopele ba kwešiša nna department ya ka gore ke ba thuše ka ditaelo ge ba ye go rekiša go kwagale ya motho a emelela ye go rekiša kua mmolong a boe a kwešiša nto e nyakegang ke tshepe kore santse basadi ba tshepagale banna ba bona ba ba tshepe le banna ba ba tshepagale gore mosadi a ile mmerekong o ile mmerekong o swana le wena monna ge re boa ke boa ke swere ranta le wena o tla le ranta re e bea mo fase re ya ga motse bana ba gola bana ba phela bana ba tsena dikolo go sasa bana bale ba ba le tšwelopele go na le monno mongwe morota le golle o tšweleletše go tšwelelela mmage o gotše a reila terekere a rekiša meetse ke moroka ke le so mme o nkgodišitše a namela terekere a eya ka diforong a eya go ga katunu gore ke je ke godile so ka lebaka la gore mme ba namela terekere ka masa ka 5 a dula ka mola a betha ke phefo ge dikolo di tswalela re gapeletšega gore re ye go namela terekere la go go thuša mmagorena gore skala sa gage sa katunu se kgone go ya godimonyana letseno le kgone go tla ka maatla re godile so bo mmagorena be ba topa merula ba iphula gore re kgone go ja re godile so morota bo mmagorena be ba loga dipheta ba rekišetša batho ba godile boima morota ba bangwe batswadi ba bona ba ketima le sekgwa ba dira ditlhotlhwadi gore ba rekišetše batho gore batho ba kgone go ja motswadi o diša dikgomo mosagare ka moka o ka gare ga sekgweng go kotsi go ne diphoofolo go ne dinoga go ne dilo tša go gobatša motswadi o gapeletša go dula mowe a ba robala a re wa khutša a dišitše dikgomo gore wena o tlo ye sekolong basadi le kgono ba diša dikgomo basadi a batle re ba thuše re ba direle event and then go kgone go ba le bophelo wa nyakang ditaelo a di kry-e morota nna ke gona go sasa ga ba founele malefo re thomile go buka ka mo batho ba batlang mo ba founele malefo a tsebe gore ba lokišetšeng ba founele le mmago tiisetso a tsebe gore ba lokišetšeng go sasa ge ba etla ba kry-e dilo di lokile di le gabotse ba fe difounu ntate morota ba ka leletša ntate malefo nomorong ya 072-133-6761 072-133-6761 mmamremi 071-398-1508 071-398-1508 go tšwa go nna išmael kwa morota ke ra re kopaneng letšatši la bosasa go tlogera